Adota wa ne kwanwa. Ekwa wara na ebisa. Mr. Fono, the soft ladies. Me Fono so the gentlemen. In base na no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I call Kakan, no, I don't know. The man was robbers and Kuawari. Akoma Yamamunyina hama makwa bade ba kuma 87.9 FM ene ye fiado ane ye boja ye chedi ampo nyankrompo adawro menti na Akoma FM 87.9 2023 nyame ode acha ye nkwa ntidi asem ne ye ka se Yesu ye dawasio esanse nye nipa nyina na nya no sede me no mienu awia ye nya no enya wofe enyi enim de enyi enwuma pa bi nti eyadom ni nyankopon maburo hunu bi na aso yeso ya eneden so yeda so tenkwam wapom den na yase ya betna se ebe ya adwumade amamo na wonso woti u TV animu na wo hwe yen na wonso wo book no mo phone kra wo na wo hwe Facebook wonso wodi share YouTube na wonso wodi TikTok onyame onhira mu ye papa ya da mo asesan da nyame ase na mom no enra ni mi wo fie na meti wona medwendwen sa ade ba ko ya eba ya ebeto ma adwini mu na medwendwen ho na me say na eto da bia na medwendwen enra story a ye de call ye no ho e wo fie ye kodu ye no na de me hu ye ne say enipa a ono no aye obi bone no abusua support no like almost support evil ena abayo no a ye de bone edi no no momo no wo mo ka nanim ena sese wakoya atamfo but the young show Tesco abusua pani no eni wo mo maka no anye bia no wo mo nkwa asori ya na de na mi bisa me hono no se o mo nkwa asori ya na ye kwa asori ko ye den ye kwa asori ko pray against the devil and asa ye ko fight against devil ye motivate de kwa asori ni se ye ne obonsam be kwa akodi asie na yabo ye pray ye ni atimi akọ heaven. Eti yakobompa yetia bonsam, but when we come home na yaba be practice evil yaba ye evil, we do evil and as a practice evil, but ni yasin yakwa sorry na yakwa fight against devil ni yakwa pray against devil yidino every devil no yaspelling the DEVIL some spellings they are correct there. So we you din free wa the aka na yesen eye evil enti sa wo asori na wo bompa ye tia devil but wo be fie na wo be ye evil things then we are devil, we are devil we own self enti yensha sasa bonsam no a wono de enim so ya bonsam konfo no a wono no sha akura ne se konna koka no kore na ye hunu wo boni a wadie ono kura yi boni adi ene wo a wo kwa asori a wo kata boni ne so npa cho sesa bonsam no wonya papa nchen wo
omo abusuafo no interest no omo mi so omo ho sasa bonsam no opese bone no da adie no wonye papa nche wo opese okata bone no so na na oye papa se no so ti ase enti se chese dru akwasi ada na me kwa so na me hunu wo mo maboboduku no mo pen ntam ahokeka wo mo de kwa sorry na me hwe bone ahodo ye ese ko so wi ase me dadwe no ho kra me nti ase we are devil in disguise. A Christopher, we are devil in disguise. Every anno pay me jano a hit no anwa yadin. Equia and then maybe sometimes it hurts. We are practicing evil. Yeah, for ya bonsam. Ya na bonsam no why na ye. So yahu me home so na me nto asojo ada enipa eye evil obini ni nua wa adwuma no otwitwa ne nan ase open adwuma age wo sori anu akotena asori dem we evil, shame on you. Obi onu obi wa adwuma mu no mpese onipa kro be konkan na wo bre na se na kwasi ade wakosi adwuma mu, you are devil, shame on you. Wakosi asori dem, shame on you. 87.9 Kumasi. Obi a enipa wo be pa adwuma ni deserve adwuma no ni certificate ni nim ni bibia eye correct yo de be pa adwuma was me fa ma agese wo ba no obebie mu dia ma wadi a wonni nim die bia fa adwuma no ho no no wafa no na ade na tra no wo se obi adwuma, shame on you, you are devil. Montana se na monwene ne mo ye no mienu na munya ya so de kro mo tete nyame mo ha nyame dodo ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mo nsem dwumade no a ene waso egusuada wotie no ene ye fiada ene ye boja ye fiada de bibia tumi si ene fiada kokko fiada danger yes ya dansie no ene me chen akoya no wo yes sports wo adumi TV ni fire for fire and there's so go and me chair so go mame channel so we be like a page and no comment no share on YouTube na when me notification bell no so e wo I can say YouTube na wa share link no ye nua no mo wa TikTok on so no ma share dia maye onua TV demo live Sanso and Arabi One and Ose Chrome TV so demo live various platforms no so so monko so na mon share e maye ma me wedin Pacha from Adwama nkwa Pacha na apom te sen am yaduma ye Adwama nkwa de na asi anope anope de boko na me se be ma no mpe busia me ma me na me be no be ma be ami kunu ugre vense Mr. J. Okay. Na me se wo mpe ska kama me na me fa enye adwuma. Ntana me de no eba. O so mpe ska kakama na fa. Na wa bo okura ma ne se wo ne na na tienti ana jodo sa fe fa no ko achi ya ne tire ho na wo miamia ne boss yin kakra na ni ya ya o se ba. Ni pe ska ya adwuma o de be ma o on kan. O mo na ma ne e. Ma kan chire na ntiase enye adwuma. Ntiase enye adwuma. Ebi na eni ho. Ana ebi wo ho na ntiase enye adwuma. Bini ho no ebini ho nti kanisa na aka senti ase enye adwuma de aso ahoru gu ho but pound one person wo de ebema wo mo wo ma sen Pacha 7 e manson Pacha bema obey wo se pesi kama no na onfa enye adwuma ada na wo mpe bi ma no o say be papa me bi so asemase na meti ho bi me bi sa na yi ano 87.9 me se obey yi se maniska nya adwuma ada na wo mani bi next man bibia be di ye tua o kasan e no ba ne so person okay say unya say na ma oba no a ba me so person na ye adwuma na me sim fitiase an ko ma me 5 million na me fan chase e na so say de na adwuma na mama na ye no e be 25 minutes kala da 25 minutes Akoma FM 87.9 Kumasi. Papa
woje boso wo ye de adwuma eji lu kakra o oh manya gidis wo ba je de an no ka kira wo mfie kwoto pipi mu nie no na loan wo matoto bank omo dan mu ana ebe succeed da ben next man wo no makodi nkomo dada Akoma FM 87.9 Kumasi. bia se pa na bosume so na woji wakatwa no a akoma se na yi ye to no man se de be ya otuto ne ma ben ebroni ngongonte bosume bia to ebroni ngongonte bosume bia modi ebroni ngongonte na modi enkura no da bi ebro konkonte enkura bi di mo ebi di ampesie ebi di banku ebi di fufuo no bosome so nya ebro ni konkonte na amana di a since I ya wonkura ni na 87.9 Kumasi performance mo ni ebro ni konkonte ya mama kwa ba adiefo wa wo hwese de ade yi kwa no ayede gadi komo wase ho na the finish be men ko nya bi a enko obeye nanso ano eden sika no ebi ni ho enti no ye ne wo mudi komo wase ho no ye hunu se definitely obeyi oso wo hia 500 Ghana cedis and they are starting business se be ya or the best support be men ye mason ni we are mason wa FM 87.9 we are security okay nti sika ne ba omukọ edwom no omukọ to ebro no ene nkonkonte no a na omudi abeso no media abosome no anketenkete sa akopem se beso ti omu free kurom kura mra no na je say ne 5 million no kwaje ye ne musa ko na aka 100 cedis na aka 100 cedis o mo sa de be ya ne nkakra to next month enti obeya ka say anka ne kunu pe 500 man no na nka won fa nche bibi ase na nka wo mu nyemre kakra be men ade chi a bueye ade san bueye onu tuli pe nyina ya 500 o mafie enu nti kwa wo mafie enu nti wo mafie na ne gaga ya sa bam 25 million na wo 25 million wo bi anka 5 million anka 500 nka wo mfa ma no na ba beji 2500 enti oba ya no na chese Maa Akos asemi eye na reho se about time yenu ana awofuo mienu na wo manso na sa problem we ya bana ade be che be 4 months be ntimi mafie o 500 Ghana won tumi mafie na konkonte mole sa 4 months nkura ni nie 500 unya bi ma no uso mafie uso ba no class da bra wa fampana o mafie na wa fampana fofra na nenu presa wini mpera obua na no mi hu na o papa no kra se wo foro ahun eni etwa na ba o wo mpona se wo ku imu asuga ni sisi ba ko na ma na ne to na ma na ayeti se bidie ka oze ko fam project ye na se ma me ko akoma to yem na we de ebi na eni ho na nye se wakofa mpona efri se wa mu kra wontumi mma na nka efe se be ma ne ne yere te ono mo awo mma na mole konkonte bosome nan anu eden enti Maa Akos nyame nhira Maa Akos se sika na oba na pedia ye adwuma no eka na koma se o mane bi na efie njo na papa ntumi mra fie nfa nani mehwe nkola no na maame so emunya ne ha se be ya oba no beko e de beba nti onje na onfanya adwuma no sika ne nekuta me nti eja sika no ya de ma oba na chase why e ya bra fie behwe nkola no wote say ya man is called de wasini dwano beso ti e de amano onfa nkodi dwane ti bra fie e behwe ne nkola no ne jan say wote ke ayi osaman ti fie wote se nkwanti why na me so ya tomo ba ko bra ya tomo ne ja konkonte mole no o mo adwene besen o ma bredi no ma 150 cedis akoto nkurma ne kan e de adotu ne ma do so do ade e fono
Papa Woody can somehow walk and children. Amen. Mama, Akoma FM 87.9 Amen. Akoma FM 87.9 Yankasa fasika no kɔ. Fa kɔto wo ho. Yino nkakra nedi. Wo so wo de kwaye adwuma de beso no. Enne nko na wo ba wo beka wei enti ye mputupuru. Wo de kwaye adwuma. Maame ye bema me producer abehwe ba bi amote no. Ni ahwe se wo didi dwan nkakra na se wo de akoto fie dia. Because ye nya bi ne enso emisusu a kamo bank ye nya bi mfa mamo what you say ti fa ko tonton de also de tonton kakranka na fa support be ma no na mo fa hwe nkura nso no why okay me ya ma say and no be ma wo ye be ma ne mafie no pe bi afo ahem wo nso pe bi afo ahem mu nso o mo ho ban nkura nso enu omo boboso gu ase de nursery fo nkura omo boboso saa adai eti wo kɔ no yen kase ni na emom no kɔ na kɔ bɔ ho bai se be ya wo nwu sese ya ewiase ayede ma me wote Pache. okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no no a ɛno asogu so a wuti oba wodin Pache me di amahene wa Pache yo ame ye hu hada na Pache wona ade asɛm be bae me Pache me na me ka say me ba awo na be man ja efun ne kan nyina bo me so hospital ba ni de se be ma no your friends and kan crofo me Pache me ba ne de amahana na ba me no so de kwabra every word adwuma kas na be na mo ba ha no me Pache ye ba ha last week this week ya Tuesday no na mo ba enti se atie for mo be ka ya akobi nia wone akora ya na okɔ school yi kokɔ wo ya na onfa ha ene ye de atoso no akora ya me oba me bisi na asɛm bia na osi ho no ohwe mani mu we sadia wo na wanya asɛm me na manya asɛm because me say o da so dokobi nti o ka ne bebre okɔ akobi bu befu no nti ono na da so no say ena no wa hwe bia ka ne nyina na yesɛn me Pache ka ne nyina ye 6.180 cedis okay enti na mami oni bi kakra o ye wakoje bosia na wo akofa nyinsenya aba na wo abrantie ne mami ejai ni nyina abo mami so a woni kapre a wono kakra wo die wono be ma eja mu nyina abo ne so wode mo wurura ba bi bebre mo papa no mu mfi no na mami tipenten kwa akoje bosia e wako school smakofa be ma ede ye adwuma sese mami ni su wo su nyina ne se oje sika yi bi dia ye adwuma na de wono so every se wo ko school no de amano ene mami be su ada no eno na maako wadwuma pa wo bo enti obi ti ebie na wo se yes sister efia sewa se asem ye na rewo se de mami su ni ye twetwe no sika no onje na onfa nkoye adwuma na emom kobi die eno de ya ni bedi eno de se ahye na awotwe na emom we ndie wo se woni kanye na onfa nkoye adwuma na emom kobi die na fa wo ba no de opese odun ko school no fa ne ko na ye ni we no so echi me Pache ono kura ne gina kwan ya no kura na mso wonhia me na me nkoto de aka ne ma nti we no so Akoma FM 87.9 we so any we ni 700 Ghana cedis me Pache you see kan kura ye 680 Pache aboro so kura e de asem na wo me ka Pache me gina ha me da Akoma FM fo nyina se nyankopon won hyira mu maame no so yiska no nyame won hye na nam won pagya no won fa no mfra dum nkwa adum na nyankopon wonya mo kese ma FM yi ewiase nyina ntem nka kakra metimi aka no ya da se nti na etiefo na eno no nyame enhya ye nuaba efiase wa ba bi owo bi a se wo hwe program no se akwanua se bi aso wabeboa ama program yi etumi akonkan esesika sembia mu emwa ebia onso wo ho bo aneko Akoma ebia mako munyi we into ho na case bi ba na se ebia ewasamo solve kra wa bra monfa ma on say nyeni na first story ya fa ma but yeni ana ya jije kakra ne de ama omo se omo fa nkwa ye adwuma ebu bebre ya bebre nim bebre wo ho a ye hwa warefo no se de asiesimu no eya na ehu omo da so ware a yentumi fa wo mo ma
efiri sɛ ayɛ biribi bi na ɔmo pɛ wɔn sɛ baako bi ba wɔsɛ ma sɛ me ni bi ɛyɛ na yɛ me sɛ me nkɔhyɛ me ho akɔfo ɛnyɛ sɛ me mma no koraa na yɛ me sɛ me mfa baako nkɔgye sika duro ɛna ɛha wɔ sɛ yɛ wei deɛ ɔbaa wo na woyɛ ɔbaa nti adwuma bɛn na wobɛtumi ayɛ ne sɛsi yɛ na bɛrima no akyire yɛaka ho asɛm no watu botom no wayi na de amom nti bebre yɛmfa ma soro ha awarefo ni nti yɛde ka no wɔ fam brɛw nti sɛ wobɛtumi aboa yɛ ya obi wɔ ha ɔpɛpa ana ɔpɛ sɛ wɔyɛ adɔyɛ wobɛtumi aboa yɛ ma wonim ahokyere bebrebe a anasɛ ɔha bebrebe amanfo ɛnyɛ biribia o kakra ɔpɛ dia yi bi nti nkɔsɛ bia bɛma no twɛn ma ɔne na wo nti deɛ ɔbɛyɛ sɛ ɔde ani brɛ no bɛsoa bɛma so twɛn ɛma nti deɛ ɛde awareɛ mu haw ne ntɔkwa sɛ bebree yɛdeɛ ni ha sɛ yɛbɛtete amanfoɔ ntɛm ɛba na sɛ yɛboa no yɛbɛyɛ aboa wo na asomdwe aba nti wɔ haw biribi a kyerɛ wo so biara wobɛtumi de aba saa nso ɛna bi a nso ɛka wakoma ɔma monyi wei nto hɔ na obi ba na sɛ wɔhia mmoa wei a moayi no kode na mode asɔpɔte no na ɔde akɔyɛ adwuma ɛno nso ɛkwan ɛda hɔ saa wobɛtumi ayɛ ne saa yɛn nso yɛtumi de aboa nkurɔfoɔ yɛde boa wɔ mo yɛde ma no koraa no na sɛ afana mɛtena yɛbɛtumi atwa ne picture ne yɛde no abɛto so sɛ bi a wei bae afana ama soro ohia sika yɛ adwuma ti yɛde sika sɛ na ama no picture no enie na yɛde akyerɛ wa mo wahunu sɛ ampa wɔn nso kakra wɔde ato ɔsɛ yɛmfa mo nkurɔfoɔ no nokɔ asɛm sɛ yɛde ɛboa wɔn no mu anaa nso bɛtumi ayɛ ne saa ɛbae wɔde ɔmo nyinaa san so ma obiara nkakra nti mesrɛ mo mo ayɛ na adwuma no emu nyɛ mmerɛ na nyame so nhyira wo because adɔyɛ ewo mu nhyira nti adɔyɛ bi a wobɛyɛ bia emu nhyira no bɛyɛ dɛ ɛbɛba nti bra bɛboa yɛ na nyame nhyira wo nti numbers no bia bibi ni na opɛ sɛ wo support a yɛ 0599 814 926 0599 814 926 bɛba no ɛyɛ Mary Akosia Ade Ishmael update wɔ fa na the update kakra bi kitu bi yɛ ka yɛ story bi ayɛ last week Thursday ɛyɛ comfort free ma nukunu ɛyɛ Razak abo no tietia no so opa ni ti jese nsem bebre sɛ Akoma akora na apira bɛbɛ bia no to sɛ na ya betumi the pictures na to so ama me last week sa story na mafo bisa wan asempa ndura ko bi bisa yɛ na yɛ pɛsɛ tiefo aso te sɛ yɛnya bɛma no ɔne na busuafo nyina na enkram de ama sɛ Awurade adom ebinada next week Tuesday bɛma no na busua nyina bɛba ha na yɛ hia nde wo bia ɛno ne yɛde ato so no deɛ ɛka ho update no nti next week Tuesday bɛma na agye pene sɛ ɔne na busuafo bɛba ne atena se ne de yie ato yie nti yɛ frema ne Razak story no deɛ kwesi no next week Tuesday ɔmo alive ɛna yɛ bɛka story bi a Ernestina ne sister kunu asan ene na ada ono na wo baako e opachi mo ka sa story na nana mo akon ebe me ne kasa ya ye friend do say ye friend wanfi eno so ye di akire pa enne anope ya yakɔ na ye kɔ ya nkoto be ma no ye friend no be ma no kire say watu kwan kakra e ya de wosunyan te Awurade adma next week obeba na ye hia nde wo bia no yakana ye de ye atu ye nti update kakra okay me that's producer nyame inshallah papa afi yanko ene case ne so na yemfa no ba jafo na mimia so na betrans na afi yanko Akoma 87.9 FM channel so ema me ene awie pa senyumeku ahodo bi na woni Waterfalls Drilling Enterprise en superman kwafo yese brane entu nsuo no emfa ema osede etie bia no wasi ofie awie na wonhia ensu abra ni yentu fama ye won fidi akese kuku damenei ye di tu nsu wonya asem bia wo ho na nsu ye numbuo so for papa Waterfalls Drilling Enterprise or Barre new site ye ne na ye bia ba clinic na wabrunsa kromodwe so for 0246265707 0246
265707 ene waterfalls for eni nkomo grofa imojadro papa wono no mo a eboa wo nasiesie ni padua no ye de koko na ye mo ya na wo nan no wo sai tititi wo kofi chenti me ye wo da na dwa wo ntumi na wunyini mu nya fe oba bema unya grofa ye papa nti eni eguso da ye je award no nisi e ba kolenak ashtam rooms na table bo ase Fredimens apidan pure leaf chemical ne ba so bia mu benya grofa frɛ 0244596532 0244596532 quick credit se bra na beje bosia gawuta ganama na afa fa kwaye wadwuma ankrankran wo pe bosia wo pe bia ye adwuma wo pe bia tete wadwuma mu a quick credit se we dey no bread no wahala no sweat wo ba ya wo do Ghana card aba no aba beje bosia frɛ 0596 920833 0596920833 mame emoha me pacho and the voice of for me to nkaye mema wa ha mema wo aha na po me te say within ekuya de ekuya Jennifer ewia yi de boko emra sama ediba ya na ye ada wo ra ho ana enu awo kwa ya no de na obi ka che wo na ni ada enu ave mi hunu asede obi aka bibia tia wo awobu afu hu bebrebe yi koso ni yenkwe pacho enu a mene ba ma no ba ka so ye kwa so me pacho kan wasam na wo de ba ye no hyase me ba ma no mene na wo emu mensa ntafo ni omutawia mmeme mienu oba ba akọ ntu odimu fa kwan so bebre mene ne te na okofa wo ba foforo na okon ha nda ma no na otu ja me no nkwala no nti makasa nyasa bi emi fitimu na mene ne peroso ene mdikotu na busuafu anim me so waja nkwala na abom so wonhwa nkwala no wokoba no akwada gel no ho wasesa no nyoma nyina akotena gel no so nti me wo ha na amanfo ka jam se eku eku na akofa mpana na so o minimo ndafie nti me nso akofa mpana dia ham kura mpo ni sanka bebi amana nkwala ne tie no aho no kura mpo yi kura mpo no okon ha nda ma na mpana no kura mpo ha me ma eku ebedura na aju do suom 12 o'clock na nsuo yi na me nkwala ne gina nsuo tintin na ntafo no ba ko boga na ba ko boga gise mitiem na amanfo firi abonten abeso me nkwala no mu wo wan a wodo ne mpana no ho me friend kura wonfa obedum fon no me fra wonfa na me dusu ade chi a me wurfie wa na nsuo na afro na emu toilet ni nyina timi yiri begu dem wo ade chi a na mabu ntokuro na ma woworo ho na me nkwala na sa akoda obi wo timi beton ya na o se na eku ya de tina wotesa na ha na ya papa ya baja ya mam wukunu so kwa fa mpena akwa ha nda ma wo so wo sora na wudi nkwala ni tunsuo ntisemu na nkwala nu wu a oba ye de na wasa anya nkwala ka omo ho ebe ya ko ebusuafo ho ntimi mfinti da kro me da wasa wo ba me ne ntakwa ena na damfo bi ka kire msa ga no ni na sa ka ebo ena mse mimi ni so no ne wo ho wo kwa fa ne ba kro mpo de na fire kura sa de na betu school mu ana won hwa me ma no ntimi de mini hwe ena me di ko mosizungo papa bi wo ye friend bawa ena garba na nunu ye kura na kire msa me fanko tu nenim ena mko tu papa nenim ena mka kire msa wo mka san kire msa wo hwa nkwala nsi dia me jangu adwuma na me ye to de bi kura me ko doctor sema me ye adwuma na Nsem yale kura ko da si de be 2 weeks ma shara kura ena papa ne ka kire msa mere show ma no ente sa wo nsa ankwala wo ntafo na wan hwe wo mensi wo ye da ente nkwala ndia wo ne ma me ne gya ye wo sa wo ya den wo hwa nkwala no wo sa me hwa nkwala no eto de bi kura miniska mako covid ne ba ye nyina na me ne nkwala ne hyedem na amanfo atue sika kura nkwala su ade na me magu dem mitimi fra be ma no maka jensa ma sisi nkwala ye omodan nkwala nso nye 15 years o madu su anya ntimi di nkwala ne ba ye no kura na o mkwata na hyere ne du wo mkwa aban abropo school mu abropo methodist ene mdi nkwala no ko ye da bia me fra no miniska oba no kura me ne te no kura kwa wo kura miniska me di bato no ho nyoma me ba ka kra kura ko no ho odidi akwala na tan se firi ne kwa me siga na me yere no kura kwa ko no miniska kura mpo mdi kwa toto no ho nyoma ana akwala no sumba ye enti da kura me dadem pa ne miniska me yale ana me ka jan se panyi mu de mo kwa kakra mo banya mo fa mbra na mo fa ta aduan ndi na na de mo honya mako me dadem wo ba ya 9 o'clock na nkwala na saba eve de me do me yem hyeme
me hu baby ankola panyin baaya ne nansu futuro Akoma FM 87.9 Kumasi se na ada na aju de so we mu ntimi do se da so woni sika nti wanya bi kura ma ya mfa ka na se ha nti mo nante anaju we 9 o'clock na mo nante afira patase ya ba ha o se ha mama na ye kura yesuro na me se na mo nkope baby nda o si da bi ye de ntimi nkope baby nda na yira abantu waso wa ma ya nda da em wo nti ye bire fie ana nkwala no ba ya so yo anya hwe ma eko mo ba nkwala no kasa na me wura wo na me su na me sa ha nti amere pa hwenyame ye ni me no wa wo mu nkwala me yansa ne watimi agya nkwala na abom so no akofo obi wone no kura fie kura na woni ni nsen wodi akwala no kura kutu school me ma kura wo hwe wo ma antade nkwala ba hwe gu mfa ho mpa bo school atade bus kura mpo stay kura me to kura bus kura me ntoe wayi wani nkwala timi twere bus kura de brand so won to bus no wo gi pipa na to acho no so me nto na nkwala na babo mama na me so yo anya hwe ma eko me man so de wi ankwala nseti a metiti wo mu yie nti fie a metim no obi apa nkwala na se obi wo cross ata mu konsuo mame na nkwala na konsuo na we se o ata mu gisika na mfa nkoto edo na ma eko se me kama na se to de bi kurampo mi ni sika wo mo ho nso nyame se o ka wo nan no me kama die nso ani nam sa nkwala na ya nkwala papa nso we na ba yo se mu gisika we na ba yo se mu gisika ni so yo anya hwe na Kevin no kura ka sama ma me de mi si wo kura biom men ko na msa den o se da bi na no kura mi niska nkwala no Kevin ko ne mpabo ate akwala nsa afafam baaye ni nasisi fam wanto mpabo na ma akwala nsi ntich komo chele kura 10 series no bata ma akwala nto wanto o se ma mo so wonto wo niska ana akwala nsa afafam ba ni nasisi fam ma ku ade che ne ko firi mpabo ma akwala no efiri na akwala nsa o mu nsi wo biom mama ye ko ye besiti fun bi last time akwala no ko ye nsi wo biom besiti fun bi ana odugu fam sa nkwala nda na nkwala so mo nda so besiti fin ye fin mo odugu fam sa nkwala nda na nkwala so mo nda ana mo dan kunwa mu ama ade ya chenye ana mo ba ho kura wo mo kom papa no wo kura so mo ko pesika na ne buafu na ne yinu su buafu no ba ka nkwala na si abonten na nkwala na baba mama ne na me sa anya hwe sa me ne wa wo nkwala me nsa na wo so wo hwe wo ma wo ne nyankopon bedi fi santafo de yantu nkwala nto ntwene ntafo de wo hwe mu yie esi wo yie na me no ba wo nkwala na wo so wo hwe wo na wo ba to nkwala na gum so de mi ni hweka mi maka de ko tuni nunu bi ni ba ka kire no blane se sa mere wo ye adwuma wo de bra me no be ye adwuma bo week bi me ma oska no watimi yi ska man nkwala no se da wanko onko ye adwuma no nye ska man nkwala no wanko ntonu bebi o hye no otimi ko ye adwuma amafo otimi gusa say mitimi busa sa ntimi mai papa wo so wo pa nira kura ni wo ye adwuma 1000 kura kakra ni tu susu akọ reji ejeme Ghana ka ko reji san chip sadada me pa twa ye number ni o wunya sika no wasene ma busa ni sasa da kura mpo wa frank kwala na da wa mfre wo mu kura mpo nti da kura metwa ma ko na me hwa awon kire de wi esi kwan de na no odin abaya no so wachima mususu tan bia ya na mi ene nam sa me nkwa ma wo di ntimi nu bia na ekina nko obi akosai me ba no ntimi to wa no se da bi e wasa me man kwala no ntafo no koma busuafo ho kakra me nya bia no bia ye bia me wo no ma hwe musu aye da nyama fisa ka na adusua ni koye musu me niska me kwa kofo obi so won kira nkwala na ade ena me sesa ade me sika da ma council me kwekwe yi ni nyina di agya nkwala no kwanya ma makọ ada nkwala no fere ka akọ be ma wotu wonim da nkwala no fa ka akọ osire wa fere wani na minchan wo busa ena nkwala no metese omukosire ena nkwala metese omukosire okogusa na dan fi on sa ahan meni wom kura na call meni wom kura na frika akọ adentira wontimi frame busa sa na adentira nkwala no ko osire ana nkwala no wa chipa na o na na ba adentira wontimi busa wom woni na minchan busa se na adentira metesa me manu kosire mo metesa me manu kosire adentira wo mo ko no wa mo na mane no problem na o do fam ne ahoche ni ntiri wa kan tire no me bona mane wa nhwa kure mpo di obaka na ba mama ko makora ya me ya ha nteme men ka kire nkire no ena me sika wa me hu na me kogi ye na me di atoto nkwala na ntaade ni o me sugu bus ni kure ne nsen kure na metinga to bi kura me wo me su stay kure mpo mi nton wiye ena nkwala no ko ye da kure mpo won da kure dan sonda ye kure mkasa me mai ususu edu na adwo wotupunu wudidi a wado dwena wo ma nkura sa enya kure mpo daache me bra na me da wan kwala no ba hwamte wude ma me kan kwala no da won fi kwala no nti di aya na ya me yaso won na me nchen busa se me ma ye so muko me ma ye so muko na no abaya no kura test ni message say enko
na no kura me ba no ata no kura tesi no message se won kire se won hwe wo mu kura de a eni o mu ni hwe kwa efiri ne kwa mo mfre no be busa se message no wakankan akwala ne frɛ me bona ma ne me se hu hia mo obi amfrɛ no wa amfrɛ kura mo obi amfrɛ no ɛna nkwala ni edi wo ho to 9 nkwala nso fa afo nkura yɛ den amfrɛ no busa e nti ne se ya me di ne ba ha no wo ya wo frɛ ne nunu yɛ no mu ne wa hya da aka kyerɛ boy ne se wo busa se nkwala no mo kɔ yɛ no pa mo number na me say hey looky me mfa akwala bia number mfa yɛ den mfa ma buso mo papa na me ni mentafo na mo kɔ yɛ no de o chip na me to ma wa mu o ma block la ne to pa won frɛ o na ba no wɔn den no won buso na me ni number bia me yɛ den me di ma no nti anyimire me dadwo na yɛ na me say hu hia boy ne de wo pa me ma na so mo timi kɔ no ko gi sika na me ma number foforo na me say e kese o hia akwala na won frɛ na me di number na ma no ne ata ne kasa ya no o twa aso okay nti se de na asie nti mi di na chikura ko ba ni fie o ko ha ndan na ma no e ma no bo mi ankasa ade achinya na ma be ma na oto no e na wo bo ma papa wo di na chi bre ban mi di na chi o ko fa ba no e se magai ya ja fo yes nie nti bre ban na wo di na chi ko ye obro tam na me ti won na me nyin embetre 2019 sama na mu njaye na ye njaye no o ko fa mpena no e ni di na chi e ko oge ni fie ho nti me ko ni fie o me kura na me nisa ho na dan won ta manfo kyerɛ me mi hunu na me di na chi ko ne anya sankoto a wo bro ne ankasa me chi nyina bia bia ntade kyerɛ na me ma no no nsuo yɛ den edi mi yɛ na ma mi bi wo na ofrem se ekuya wu ya wunim de obanya efiri na kwa de obaya bia jan life ma no jan life ma na na mso yo mama mate nti anadwo na ya mso mama nkwala no kura so mo nkwaji sika na nipa mienu kura na fam ka jam say wukun na so odi obahwa nkwala na nka hwe wom ja wom ma nkwala na ba na adwo na enya ahwo no nsuo to na ayi dakoro wo ma no so wo mo na oda ache bia na nsuo ni wom kwanta efiri na kwa ma nkwala na yede ensi wo na mjitu mu efiri obusa na me ma nkwala na yede enko wo biom sese yanya dem ma ho sisi a mene no mene ni ntimi ntena bia won hwa na ma mene na sifie mo ja itena for years kura aha nteme mene sa me ka bi o sa me na me ja no nso ene na ma ha wona wudimi wuram no me ntena ma me yede enwu mi firi ni ncha ma ko su hu me pa wo mitimi gina okora na me ankasa na me wura wo na me sun aden na wate na ma ye tantanta ma ko me sha ta dukura nko a enya na wo ginam ma ko me se wu mi ankasa wo de bone wa hunu ma kwa wale bone ankasa busa no matress we be ma wi a woto won to bi kura ma mi dam so fo ba no woto matress to TV nyina ma no on ba we na matress so da won to bi kura ma me matress no to me ansa ntafo ni o mtam nti kura mi ansa no mo da hwen fa na mo de wo ye me ana ko to matress to oduo bi ye bibia busa no na teme nchan no wo matress na mo da so na me ne da so ye onya na wonya nto matress na mo da ade so onya me kura mpo ni woni dan ma ko se na me wo highways ma busuofo ho onya me kura ni woni dan busa no dan ya kasa be ma weni wo wadan de oboa so ka che so woni dan na apene so ma no na me pene so ma me ni se ye de ya nyoma yeyi a obanya dan ya ma ya se fisa abrabo de kakra enti na woni dan no wo fie na no obeyo me pa twan han ni se ni nyina me wo ntafo no kura wo highways wo dem ho pa twan ma busuofo kura na hwe me ene se woni baabi a okeka koro no na woni baabi a okeka koro dada okoba ma kosi ene nam se nya me ne natie no oba ese kuya me se ma misika na mfa nto aduana me ne nkoro osi me nibi me ko ma anya adwuma nti mabusuafo no hwe me saa kwapam sa nkwale ni nyiri ye na mkopa adwuma ye woni ne wo miensa no anasa woni ne wo baako mienu ne tafo no akire na me saa ko me ni kabuom na o so wanya adante me ne nkotina mu ene odum tafo no no won hwewo won hwame na asan onya dan na asan ni tu kwatere mu konye mo isa be wo baako ka ho ma course ye me anya me penka me ye say be man ka me ne batena no na ma wo me ma fisa wo ya wo ha no me mpe nti mabusuafo ye me kura me senka me ne ntena mo say nya hwe me ne nkwa na me sa akwafa akoto ne tawie no nyinsen ena me di wo ya no nti say what dey fear saying patcho ma nya 33 onware biem patcho da bi 33 years we just been made 4 years no mfa mpena oh boy dem wo bi oh mi wo bi wo boy say see America say na na wo se wo nware biem no ebi sa wo se mi bi sa wo ti asa dinti mi bi sa ne say wo mienu no wo ntafo no na be me yi nhwa wo
wabusua according to wo media minim ye beba ho wabusuafo na hwe wa woni na nyai because na wo mpese wo ba wo ha wo pese o manyina papa baako tire me bi sa se ya mogyae no wo besa wo aware biem because wo ware biem abawu biem awale de nka me pe ba ma ko sisi a me ma no ma wo di so awale de wunya nka wo pe me pe na nye sisi efisa pressure ba so no nyoma ye dia nyame boa na me mani pagye dia no wa yam ho ade a me ne batana nyo ne be ma na tie sese a me nyame ne ne tifie but minim sa me say wo ne be ma ni ho pa cho ha me ne no wo keke wo ntia se ana wo ne be ma ho enti ne yi wa ware se mu de mpra ya wade sese a me ka say enti mo ware ma mi bi sa wo say eyedan because me ntia se se wo ne be ma tie na wo ye woni ema nyina according to se oba na sika fransa ni fie no se fi wachi kofa beba oba foforo wo se ni reasons se de na wo nyema no Maako achiro ka kira me se ono wo ba fa oba wale oba aka me ho memempa memenko na me ka kira sasa wo wale oba aka me ho dia enya hwe sa wo ya me ho ade nko ade mi ni problem ba sa wo ye me ho ade na obakwa kofa oba aka me ho no no wabum kosiebuo de enya ade a me meye de meti ase nti wa ware ono okofu ware oba foforo ka ho a wontumi mu kwase a da bi o meko so won ye me ho ade be ma ye ho ade na osan ko ware foforo ka ho a wontumi mu kwase a so ne de ahonkyere kra me ne netum be ma ye ho ade o se wo ye ho ade no ware bi kra ka ho a hawo sabe ya omu kwase a na me bi sasa se wo ye ho ade no fa ba foforo ka ho a ontumi mu no opeso obu kwase a wontumi mu kwase a ma ko se de me pa kira nse me ne breye ba ko fa wenu ono wan ko sa ahunkyirem okobia sport nyina ma ga no ha okobia sport nyina ye de ma ga no na woni be ma ne da me ne da pa nya na mpaso wo mattress na akoto ye ne so na miko like mo da me pa kira me ne da woni ne da e firi sa o start years an wo twe one ma me nsa na twemp na me ka ho na ye na ka kira nse sa ade a me ne da biom me ba be ma me mo ha wie Ahmed wudi na to aso ne e kan say Ahmed Akani okay Ahmed adan wa kwofo wa ba tokum kama na wo se wonko an wa yi nsumidi bra wani mu kakra oba yi nko an na de nsudi unsu ni kapre woni we na wo se sesa magu ho so asema wo ka no kre ananye no kre anya no kre e kire mu en Akoma 87.9 Kumasi se menu wo no menu na ti menu na wo yamba ye wo se de o si ka se me sare na me pia na ma ko da oba ni nchen na ma ja onu ne nkwa no wedam menu watena how many years me hu ko no o suan tre bo na me boss ama me mu na ma chop mo na ma suan tre ne bo wie nya wo na wo tumtu nya wo na wo ma me kwa no tum no onka na asem ne nuru ba bi kakra yentie wo no so de o no papa fie there be start a bra wo hu no mo tena se no na mpese o start free me twa no amana suan tre bo na ye den sabra wanim kakra twon akonya ne mo mbra ne mo 87.9 Kumasi aha mna me hwe no amani suan tre bo na ye den wie nza na o suan obuhia station wo adese ana obe wie o wie no ana no wo no sata no wo ne papa wo ana me ho de na me ko ho na me ne fa mintafo no nyinse ana obeka sia me se o anyim ti se me hona no hwa nyinse na me nka no onyi gu na me se a me hwe se me no anyima abe de na me ye de me hwe ana me bisanu o ma obia de onimi na ekua aware no mu no o ma me no papa wo o yare ye first o yare o fanyinse first o yare o ma me se o de ko children's hospital o friwo o do akọ canteen o friwo akọ okoji ekodo 7 days or 8 days ye be yiwu no ye be yiwu no me be yiwu free hospital o me ba ye kra o papa say ma ya de na nka onu de nka obeka say nka ge no nja no ma no wo no njo ne de mpiem bra me du me ba na me di ne to set no ye for man bia lata na me no mu ye adwuma awo prempe school mu on
man no ene mam kakra oka be 2 weeks ka ene bom ata nkwana me gps ase na sata mutu ye 4 cd 5 cd na me yele bra me gi 4 cd 5 cd ana oka 2 weeks ka mami ana me ko na nkwasi dan na me nua bi wo ana me ko gi sika ka eko tuya sata no 1.750 ntena papa no o papa kura nim se metumi ayere atuya sa sika no ana ewoma na ampa minya sata na yeti prampe tabu dan bi na mete mene papa na o ya adwuma school mu ana mebenya dan we atafoa ana mbefa na nyina yere ekotena ho mi construction na me sore mi nyabi kwa me ba na dia menya na me dia ma na o dia ya aduane nyina di ana menua bi ko ya adwuma bi ama boy ne dwane ye nti boy ne dwane ye ya adwuma ne ye mu chi no ana me ko gina o se mabisa boy ne se ye ko ya adwuma na obe me gina me ebele obe ma ya complete adwuma na o se ana opie ye na o sa adwane jare ana papa ne se me maso odi metewa mo ye ne mba na me sa ko gina ebele boy na di concession no person kina so ma boy ne ye dan se na ye adwuma no odwane ja adwuma no nto onu no ko chi no ana me ko gina ye ebele no ana papa ne se Akoma FM 87.9 Kumasi. no mi yes come on one the sound no man ko sound no man ko say Akoma do ana mi yes adwuma na msanya sika na msa be pa atwa na esa se no bet ana o ka se nsuo be fa no one day pesa dan na mi suna mi santa abodana na mutimo no which I caught na atafoa no atafoa no ana msa firi atafoa me bra agi dan bi wo inside wo bi a me feel see na dan bi wo me so me tra fi order say me afina me no akọ me nyina ye mi dan no ye den enwo ohono hu situation bi ana e ko ji dan Akoma FM 87.9 Kumasi. January into that am kona nsio nto ana me nso bi ko adwuma so sio bi beto e nsio ne ton won se nsio yi nsio se me de me ko de me nim so ho no class a problem ne de etimi ba me ba fie that am me ba fie better me 7:30 to 8 na me nsio ne ko na ma me che se ton na me nso ba be hye atafoa me ntimi fam se me nim se problem bi se e wo fie because mo kwatena ho no na nsuo nto da nti na mo nim se nsuo to a eba ho ana me free me buy na me buy kwa no na anya na amafo wo Akoma FM 87 area mu ho no ana omo ben ho no abo ama mo din kwala na ye api me kura me buy kura me kura me buy me be fancy no mo kura ko normal wa sen ka me bia me se normal yi e be ye fi na nka ma ye de ma me dia tiye zasam no ana e free wo no ana me sa buy ana me kasi abra ya se e dan we pa de embo ye because ye juma go to me ko bi ko da ado ye aju na si bi se ba na aju na se ni wa e asen ana o se okay ana o sa ko pe dan fu friday e man ana me no ko e o so na abro bi wo na no so haji ana bla ya aya la na no si ni so de Akoma FM 87.9 Kumasi. di fie na o timi no ne pa be me ne bi ti won ni me ne ko no bi so sa wo ana me so me no wo dan ba ana o nti ba so to a yiri eba animo ana me di cross me e di block e si sa dan no animo ano no e animo na me bia no e wa chiri ana me to block e mana fusi so e fi se me ti yes a ayi o trash ni ye me ti nyame so en si dan mu da ana me no wo fine sa me nkase me no mbre me ntimi twan from no abe Akoma FM 87.9 Kumasi. Ana yewo ana woton pan o you training you na woton pan o sara o machi 4 we ko na data na nkola na yede enyi me sara na ajero nkola na mo do ma ko school me dikan do mo ko divine power awa ta for wa ana me do mo ko to be ko you na me so mo ko ma you say yede ne ya nkontin ene efuo ana me say be you mo e di ba Church of Christ school bi wo me na me jero nkola na yede e do mo ko na me no wo assembly ni ntem edumre bi a ase ekias best asie na Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. O kwa dan me ko di twa no so ma me ndi me no na te to dia je de me pesa me no da so ma me no nda
enso wo timi pie akwa abantemba eda bi wo ka tira me say o kogo so mo sora kram so kogo so ana o kogo so but go so be den go so ko den o so ne soa bi wo na o ko ana me see you ene woni ya me kwa me do wa ambassador no me ni say fine wo kwa no ntimi amba one sign I will match 4 o'clock make it do Akoma FM 87.9 Kumasi. Oh, baby, every. The end I was maybe so, sir. Only 2 new coin. Now the baban, me found there. Mamma, the time the baban from bed, yeah, any problem. There were one yana one yana bunny be about also my own kwabe. One yana shouldn't talk about BNC. And no answer won't come or Jerry. Maybe so we question and we are say Sabra now yes wo ma won kwadi ade no na wonya ne boni bia ntokwa bia mai wo ye wasade ese be ma disanu me ono no Akoma FM 87.9 Kumasi nyeska me first kan ko bia ade aje enti ye eri ahonho ye ba ye ba ye ti o ka so o ko go so ne ba ye no e won ye wu ye duru no no sa tie ko o ko to ne pa no ana me se me sori bia me ba na me ko so na me so ko ma no sa ba ti o ma ana me nyo ba ko ayi na ko si down no so obi so obi ne na ye de aton ana o friend na me ko ye atam no so na wo so be ye die wo na me ko me sister wo ko sua ye sister le tro ye Akoma FM 87.9 Kumasi. If you want to go ko re bi wona chi wo no so ton kakra na me so ye wo kakra jetre no wine do ma jetre the first to so kan wa sam no dura me bisa na ka de bon ku no abo so no wona dis kama odi dwa no ento o yira ye na me ntimi nkwa adwuma sa atam no ana o yirai ase ka abo no ye hwe ne be 2 weeks ka abo hwan nnu bi wo dua no nti ye hwe be 2 weeks ayi dwa na odi ye no atam nkwa adwuma me sori ani ye na FM station na dia de ne ye nam ne ye mo hwehwɛ mu nua no ye nto aso ana ofa sa ayi aburo sa na wo yam ne nyina ma ye de ebi akole ni nyina ye di dia wasan ko de koye die huo ton no eno ode ye aduane wo fie na mudi ye ana ebe hu aba no wu ana nyina ye de ebo na ye na ye de akosire nti ekosire mu ana ya san bae e bae no ni adwuma na wo se wadam bi wo e fra na asaba ne o ko disko bi wo na de ye de aye bi wu na ana wo se sie de wo no ben de ana mse sie wo se ye frisire ma sai de aba me yen ya adwuma ana wo so wo kwa ko disko wo wadam fo na wo ye o de start ya adwuma ana mse yu ana wo ko yi usika na na down for na wini mo no Akoma FM 87.9 Kumasi. Nti yo mini sunu ko okuru o mi ko okuru no na me ya adwuma me yeska bisenu onu ka no me ko okuru no samna won to samna aduane de bia mi usika wo ya adwuma usika won fan ya hwe ni eto kase na mu siesie na me ba se fa ya aduane no wa twetwe bi me di koda kidi no na be ya twetwe agu ata no wa twa bi ade ka de wo na de no anu aton ade aje afre me be di sra boy won ti mi nsuo de wo enko akima mba be do ma mani endinu Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya ere ho de bia ni se na ko o so ntimi nsuo de wo nya de won ti mi nsuo de wo enko akima no be do ma mani di se so beba no abren to me da ma wini but me betimi freedom e ba na wo so ko kwa asare betimi freedom ba wo fie ba na wo afina wo so wo free asare ye de e ba ade na wa bre awunda wa bre a dai but wo be san pie akwa asare ba me ba se me ba be didi a wo se wo ma mi ni menene point e kun ana bla ye ka tande ise kola no munya kola bi na ho kire sa de ne de yanjai se be ko Akoma FM 87.9 Kumasi. ama wo sum ye from ma mi bai ama wo ma mi bi se de ent na e ko na mi bi se kia ana e kia wo so wo si em bi se mi da me boa wo ma mi wo se mo friend no mo bi se mi
ana oba na o say yo tia bia me san san no ma na ngire na den wan kan cha so oba ne man o ma wuni nye jimi san ka me kai wasan ka aka cha so me so na me fele no na me fele no awade egu bebrebe na ye ntia se no mo ko hia we bisa we mu tumi kanda na me fele no ana me san no ma san de ko to dem Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya me bebia me duame akua samanto fom mu no amana na bia akua sa nya se bia ohia ska ade ye bibia o ma me ndi wo na wote won ti se obama wadi a agi se bia ohia bibi na ade ma no phone ma ya ade ayi de amana ni so ansa na o ma ma anya nto na me twa first tablet na o ma me ko tolo wo wọ́n sì sànà ọ̀tọ́ nkoko ní bánu hàn wọ́n sì sànà ọ̀tọ́ nkoko ní bánu hàn. ẹ̀yin mi pẹ̀ bílámi ní sikadi o bàtò ó kàn ní sẹ́mi máa yẹ ní sáà wọ́n mọ̀ mí ní dìntìnà mi kọ́ tọ́ ọ̀sá tablet ni mọ̀ màá sá tọ̀ fóun mi má kọ́ tọ́ mi fóun ó yùsù fóun. pápá kasa egu fìdí ẹni má mi ní ọmọ ntí nǹkan yìí. mi má tọ́ fóun owó so ó yùsù fóun ó fóun sẹ́ má tọ́ fóun ní ti àwọn sí mi tọ́ fúfurọ́ mọ́ o so ó yẹ wà juma ẹnna mi dé mi di ẹni má na màá sá kọ́ tọ́ fúfurọ́ ẹnna di ẹkútọ́ nínú mi sẹ́ yẹn oso de man na danfo wana me si dabi me bra ayere so ni phone to for phone ma me bra ayere ana ampa odi phone kwa ma me bra ayere me ne wo afire bebeji o so mo mi di ma ka che o se kwia de o ye na me ko fa mpna o be ka se ma me yere me na me o mba ka o amanfo be hu sim na me nye ba de o de ye mo dam na bi ko me se me kwia da wo me tunyami me di me nsanto o so se o du wo ha ewo manu ade chire manu apai ama for di huru mi wo ko pa die no ama we o ama me odi mi hapa wo manu amana pai se me boa na batwa wo manu amana pai apai ekwia ana me so ekwa wutiri mu aden me se tumi di wa batwa wo oguku na no ma ne pai ye wo bra wo be pa die ama ko anya no kore me oboa anaso wase na ko fo asere no okay oboa ma ko mi bisa se wukunu na no ampai so oboa ma ko mi bisa se na no pai ya na no ampai na ampai wo wafo batwa wukunu so oba bedi wo aprepre na do wo mpese obe na do abatwa wo na no pai oboa ma ko pie na ko fo asere no oboa to aso e ye be ho asi e be ye nkwen ana me ye me wo me nye bi ndi aja me so me kondo ade no ana me ye me bi ndi ana me so me kondo actually me kondo ade no pepe what's the pay wo kondo ade me kondo twe no ana me so me ko na me ko hu ge na o kana esem no ana me ka kire ge ense me pen ana ge ne se me ni yire ana me se baby me ni yire ana me ne kan ya ana me sa me kan se me wa yire no won pene na ma wa yire an ka won ma me twe ni ndi me ni yire ana me kan ge ne se ono pese ma wa fa o be kwa fo bi kuna ma ya den ya boni dia ana me se me ni yire ana ekue se me mi mpie na wati ni phone so be frɛ me te bo ge ne wo dia me nyankwa ge ne wa me ni se ekue on frɛ ba ebia me ba fia ana me du me phone because onu no ka se no onu no ka se me kɔ hɔ na me du me phone ekue me mpie ma on frɛ bi sam sam wan on frɛ ma bi on frɛ me bi sam sam wan what is it ba me ba fie na me du me phone say de no betimi afrɛ na dia sam aba na wo de me kɔ hɔ kora na me phone ye me ndum on frɛ me obi pa no obi pɛ ana me so me ne ge no wo ge no so do the mouth again ya de ne ya kama there be so what you fa mountain akwa fa me fa here again dem kondo na me kase me pe o de mami o de ma ade na so pen dodo na ku ya ho kire no o de mami won pen dodo na me kwa say etimi duru ama na me ku andai na ono na e ma no ho kwa o ma mu ho kwan but so na ho kwa ebia matres no ono kan fine first no o to o de me beto me de no ana mo de me de no to pa no so na mo yi ba ko no to fom so that is enti na me se nkwala no dafo na kam no ndapa ana o si de bi efom na enyinu na ho ne bensi odi nkwala no be da soro afre dura na jo a no me da fom no o jori wi a no aba chika tense ni se no awura che no agyan wasra no nkuna wie on na da no pass wo no wa chika tense na kata ne ho o chika tense no wura mpanachi o sra wi a me da fom o menim se bia o jesu no no wabeda
no wada nkwala no nche nti wasra wo hu no na na yere na hu no so o ko chef curtains ni mu kura na ono o de me no akoda ayi mpane so nti wache wa ya se kombe abosume be sen anye bosumi o yes yes me se me nya akua dia yi se me to phone ana me chena de man chena de ana man give and take na me ka chiro nti se wo ya me yire me no na te no mba wo yentem no me bo akoma me yire bia bisenu se tan na o kasa no before se me ka kwa fa oba no na me hwe omo ana me hwe omo obisa question yi ano wo show wo na nya ne papa tan na yeti ho paaro wo hwe nkwala no wase wo hwe wo mo na nya ne papa me o first answer na me tie wase time na wo start say wo de wo ho e ka me no wo yemisa me nya me kra na me bebisa wo no na se yemisa wo na o hwe nkoda na no wo hwe kra ono na ebisa wo nkwala ne de wo hwe wo Maa Akos wo hwe wo mo na nya ne papa ana wo hwe wo mo obi a chese school schedule be yi am nkwala no ba mpaboa wonto samena hwe wo yi ska to for akwahoma mo fa no aduane wo de man nkwala no ko school na mso ma no aduane wo wa no aduane me anyam na me yi ska to fa no aduane ska sen na ya wi mam ska sen na ya wi 40 cities atan no 40 cities ya fancy ya ma say ko say this year me no ja akra 4 years ni ti 4 years ya na say 5 years sini na me mo 40 cities no man 40 cities 40 cities nkwara no me cities da oh hey kia 30 series 30 series na Selina ne site di kwa kasan me nkwara na mo de 10 ko na mo de 30 me di number nye de number bisen no nye de bia na wo miska nye de bia na wo miska 87.9 me fa ge no kra na me kase me ampa ge no o se me na me handam anya na me handam me formula ene ka me handam ba mattress no me na me to 2.5 ani TV wuto obi ma wo ma ma me ka se me chiro TV no kra anya na me to ge no ye promotion na o gi me sika na ko to TV me TV no kra me nim maybe from so ya wo mu ye no me nim TV no wono obaby wo ho a me nim TV wo ya be ma no sometimes eya mo feel say me ma no na de o mu sika hwe ma no sometimes oba no na ye na de I'm telling you Maa Akos minim TV ni wo me ne ana na me no ena na nam na ne ye kasa asemu Maa Akos wo fa again na again ni ye adwuma wo se dey hu se na again na ye adwuma me se again no ye alombo me ba wo se dey hu se again no anya adwuma se bi o metimi akuya me say wo se dey hu se again no kofa no again no anya adwuma me se ma na again ni ye adwuma na wo fra so mi ni me again no na onim no onim no anya asem ne ba na onim no obi na ka che o se wo kuna kofa mpena we ya na nka wonim se wakofa mpena minim so won da fie wakwan andan man won na wonim se wakofa mpena nti no won ma fie no me patwa wonim ba akoro oni nipa me ansa na chempena minim ono na ba akoro wona se na wo no we chim wona na chempena ansa na ge no so tonsa wona na chempena ge be o tonsa ge na wo tonsa wase wona na chempena abrefi ana enya abrefi ge be na mire bi a me je woni mo no minim na ma bo ni dey try no wo bie no hu etwa naked pictures asa ne ge no ana me ni me man fa fo ni shay ba me ga zam tiro ge o ti me ntia ya kasagu mic ni mo ya sam we o fa me phone e de koi wose oni girl bi ko die ma wo twitwa wo naked pictures and dey ge no no correct oboa hwe adia bi on say na ye wo group bi ana me nso me bia ni group I say group really dey almost sex hot sex hot ndo kwa ponu nko na mo ye de omo send una won so wasa group ni so na me wo petwe hey sex hot but wo jira sex hot so na bia wo hwe na akoda na de ba oba na group no am say no do na anya sa ayin nkwa anya sa ayin nkwa de be si bia ma for send ba de bia de be ba na pe wo na sex hot de e wo ko so ba ni na ka ho de omo twa wasani amagero mkote ya koko mkote na ya koko sa semni to mama yi me kote we kura kira ma sim du yomi o pe fe o ma me bi se no we ye wo yes
because satan no na me yari ayare bi ayare na ha ma che no kura ya we ha me tan okokọ wo me baketo no kura na me yare da wo me se onfa onkosirem ko wa akola na esi me yare da wo wo kwa wo na sem ba me so me da wo me timi ya adwuma sika me ko fa na yare o se wuntimi nko enja ma bra me yare na o ko duro achi na BBC a ana me se ko me bi ansi o wo ho a mewu se oni won so a na se menya nkwa ana o ko sire onye boni ba so ayare nzada no nte ba duru me bi no se de koko fifi no na me kote ho aye de afifi sa nte o ka se me kote na me twe atwa ma na me yi phone so kote ne to o ma me na me yi kote se ma hwem kote no ho no ama we wo aye wo wase wo yire ma me wo yi kote kire no na mi sai ni guase wo di obuwa ma ko pa me sienu me sabe na ko ayi bi aye se koko kwafi me se wo kunu ba ma ye kokko obuwa uye bi se bi anu ye boa sister me ni brabre mponie wo kunu ba ma ye kokko obuwa ma ko phone no bi se me ba ma ye kokko me yino na o ma hwe se kokko a papa yi enso picture na me send ye no wo kunu ba ma ye kokko wa nkai obeyi because wa se kra wa de a che na nya ma ko na se ma djuma me ya no me hwe ni na bi wo no me ntime sa se to bu ase wo kunu be ma eye kokko ekuya fi ekuya Jennifer no na ekasa no ma ko ukuru be ma eye kokko me pa twa ma ku ayo no a na ni mo bai ma wo ni se wo kunu be ma ni ono a ade na ma wo ni se wo kunu be ma Akoma FM 87.9 sister Kumasi se wo na do asa ne bai se wo hwe ne ye bisa akwache na ontimi nya no babu ani prepre se kinsu akua ba no wakọ ne de fofra ba ade na wo hwe ye ma wo ni se enu ye wo kunu be ma so ne chat nyina kasa omo ka nyina ye nkura abonefo no obekọ akọfa afọ ni asande obese obehwe no obi asande be ma bi no de abro no delete enya nwanwa ye nhwehwe saa ne ma no bade bia enye ni nyina akwa ne betimi delete bu a wo hunu enti wo hwe obi kofa ma ba ne na bi gu phone so ye hunu enti bibisa sa die ne ma wo hunu se we die ye wo kunu be ma chat no ne ga ne chat nyina me ya kankan ya chat ne kire sen o kire sa ga no wodon na no so so wodon nti wo ne betena ni nyina me nua no ko SS wo akra akro no na kankan obi so odo obi no ne betena wo yi ne be ma to ho kire no ana o so obaja ne yere no wa lo san me yere no kura me ne nda o se me ntahwe ma no nte wo pa me ne wo betena okay me bi sport amount me yese ya ma no ne ga ne nyina na me nua no me ma ne kankan message no enti eno no kire se enkoma wudie nya bibie ni wa kire se fa wo be ma send me ntanu na ya me ya na me se me ne nda biom no me se obua sister obua na woni ne na ansa ne wo kwesa de me de hade eno kura ye ba akopɛ wo ka no kura na ne ewie eno kura eye ba akopɛ na woni ne na no ne ma ne kofa asampena no ansa Mako odika one ma me yansa na twempena na se wo wadi ka che me ma wunu dia me ne ente me soso anya ade a me soso me pa ade obagina so bia ya ma twe me ho fisa me pesa obakwa kwafa yale bia ye den abre me ene na wo mpem dada na wo mpem dada ente na wo so me ko na ya me ya ma ko ma ya dada wo ja woni ni jaye na okay ye hwade se okofa mpere we nyina echi na wo mpese wode yade ebebre wo no me pache wo se wo hie bibi no oyema wo na wo ne na obuwa na ne dada wonne me da akua jisa uto bibi ma me ansa na wonne me da ade me see phones o me see uto phone ma no phone be mienu e ma wo ne wo dai okay wan to phone ama wo ma ko obusansa menene wan to phone ama wo bi sa ko na obisa phone di oto phone mienu ma phone ma wo na wo ba wo ho no wo ne na na obuwa menene dede bia woni na menene da woni ne da ba nya na wo ye be wie no na owura fi se me ne wo ba be wie no wo ka kire me se enu ti na woni ne na no so wa start ye na masa na msesa ade a enti oto phone ne ma wo no no wa start masa na no wa start anu kura dada dansa na wa to phone ne ma wo no no wa start masem ana no wa start no wa start masa na menene tia na menene to find pa enye se wo yo ba enti bi hu ntro wo ani mu amenka me enra
bɛɛma ɔbɛka sɛ asɛm ɔbɛyi ka ebi yɛ nokorɛ ebi nyɛ nokorɛ no waka deɛ yɛ nokorɛ wabɛtie waka deɛ ɛnyɛ nokorɛ wabɛtie si deɛ yɛ nokorɛ nim woso wɔfa abaa ɛnokorɛ so wɔfa abaa na wɔkyerɛkyerɛ mu no eti the first sɛ wɔyɛ ɔbaa no ɛnkyerɛ sɛ mehu ntorɔ wɔ anim a menka bi ma wo womu mi ne wobɛwie ka kyerɛ me sɛ na wo ne bɛrima yi na wo nso woka kyerɛ me sɛ si asɛ da bia na ne ne da mene ne da na start ne masam na sɛ afiri wɔ kɔde a mene ne da bi wo kura wa bɛrima no go ahead sɛ wɔtumi fa maa ne bi ka wɔ ho enti now wama no kwae sɛ wɔnkɔfa ɔkɔ akɔfa ɛsɛ wo haw ne sɛ na me sɛ wɔnkɔfa na mentena me baabi fisa wonhyame na wobɛnya sika akɔfa mmaa mmiɛnsa ka me ho deɛ ɛho hia sɛ me ne wobɛda biom na me so wɔnkɔ na mentena me baabi na ne deɛ meka sɛ wo haw nyinaa ɛna ɔkɔfa ɔbaa ɛno ɛhaw so ɔkɔfa a wɔbaa ɛdeɛ bɛɛ ne maa ne kɔfa a wɔbaa ɛno na mebisa wɔ maaku ne wɔnhyame 87.9 ɔnhyɛ wɔ kwan bɛɛ so busane wɔn mpaboa kora ma wa mene ne tia no wɔn tɔn mpaboa ma me da me yale a me ankasa na mehwɛ mo ho nkwala no kora kakra kora yale obi ma no bɛyie ma akwala we me dwane busanu wa boa me kora ma ma nhwɛ akwala no ɛsɛ bɛyie na tutu oh me du na kwasiram sa di na aba obi kora na hwɛ no wa ha busani nyina wɔ nim ne 1000 kora nka ho na wo ne sɛ bɛrima no ɛnhwɛ wo no na wɔwɔ sɛn na ntaafo ne mu a ntaafo ne mu ɛna wɔanyae me gyae kora akɔtena ase ɛna ɔbɛpa amatwam na mene nsa kɔɔyɛ enti wonim ɛna wonim bɛrima no nso ne sikasɛm meboa na ɛyɛ ɔkɔ starting nam mebisa sɛ wonim ne sik na ɛyɛ na ɔgye sɛn no menim deɛ ɔgye deɛ na ɛyɛ ba no ɔyi sika to wo se 30 cedis nkora ne mfa bi 5 years akyi atwam 40 nkora ne de 10 bɛkɔ no wɔde 30 ano aduane mede na me ba atwam enti then time no na ɛyɛ sika let me tell you that time no na ɛyɛ sika enti ba no ɔyi to hɔ wɔyi to hɔ ma nkora ne bi tumi nya bi kɔ school ɛma wotumi nya bi ade no aduane now yɛnka nkyerɛ mmaa bi no enti na wɔyɛ adwuma no enti na wɔyɛ adwuma sɛ me yɛ adwuma maako ɛna wo so woyɛ adwuma ɛwɔ sɛ nka wo ma yɛ nyinaa yɛ kabom na yɛyɛ yɛ adwene baako wo na wo deɛ wonya na wodi kɔ abɔnten na me nya me deɛ a nka me yɛ ne na enti deɛ ɔne ne da na ɔde kɔ abɔnten kɔmandie me ne da paa maako wɔboa wɔstart na masam no ɛna me gyae papa to so ɛna nti yɛduru baabi a ɔbaa no deɛ wokɔfa no na ɔba wɔse wo na atotɔ tv ne ɛho nneɛma kɔsii ne dɛn mu gɛ no ɔde 10 million ɛna mede 4 million ɛka 40 million ɛna badeɛ ma me na mekɔ gyina dan wura no anim no dan wura no sɛ ɔmpɛ ɔbaa ɛna mekɔɔ sɛ me na meyɛ dɛ mepɛ dan ɛna medi sika no 4 million ne ka gɛ ne 10 million na metua ma no nti metua ma no na gata na gɛ no ono so ni sika oji o musika na ode bai na yede giye ana me kɔtɔ mattress ketewa bi se ana yede to ante chi o sa ya adwuma ase satan no ayi nsam bi bai mo se adish yes yankɔ we de monsa ni din yankɔ nsa bi bai ko ya adwuma na ne sika sa bai na me kura de me free room e bai no akɔtɔ go Akoma FM 87.9 Kumasi na ɔtɔ TV company bi ana obi ebesi ho ento oye na o say wenu oto say o si TV no to timi ana go TV ni say okay ndia watoto na ade ade agu ho ana be ka chance wenu ye di ye to credit gu ento wo bo se be obetimi alo ni ana me ne ka say ye dia me tie me nim dia wo ka say ku say me ma to TV to dia ma gen me ba fia ntakwa na me say me gen kura na o kan menim ge kro wo ka ede oka se me satan de na menim se edi a obo me ayi na ede ga ahwe so won kana 87.9 anji antum because me fan no me pese be unsim again nti me ba edi am timi ka chance anu kro ya ba ko me timi ka tro se ane ye ko ya adwuma na bi akina boy na oku na ntwe no oni ho nti me kwa koda na me sora boa we ya ma ede ayi adwuma na me nso manya kwa ede akoda because man fa ge anka wan hia kra asem bi kura ya to me nya nya me nkwa anka asem to ukofa akola di bae na akora ni de do me duna me mfa ma asem nsie
na kakra yare ana wodi no hospital na me so me penyi mu da amso Akoma FM 87.9 Kumasi. Me kwa ko pegi men tio bisen me kwa ko pegi na mo mi ndi but akora na okofa na mo me ti man ka medem mo ne ne te dan ba ko akora no anya sen wa nya be 17 but no ya mo de okofa no yi da aso ye da gati ni okay ya wona ne betra like obeboa no wona dua ne yemu ana sa me da men twontro enti be kan na akora na mpene ana dua chi wo ba ye na akora no bo wa manye na obi sami ana me se Akoma FM 87.9 kasagum ana me se me kwa ko jinsu na me bo me nan ana ma matia shi akora no sanye se agrane kaya no ka je sen ka wo sori akwadwo so na upoli ye na wo kwateto akora ne so ana ga sa sem na atwom ada wo forso wo self on akora na wo koda ne so me dabi me bo no ana me eka na wo si dabi 17 years na woni no ene wo yire ne wo mu nyina dadan ba ko oh this offer bi kura ba on bada ona omokura de omawoda. But this is serious. When you kunu na me bo. When you kunu na wo for girls say I di be good them like seriously. Akuya. I don't get. We yet be there be trouble. We are serious in life. Mami be sawa there. Me ni punishment to cry na wo dey ma wukunu. But when you wukunu eneda it is say ya wadwe say when you wukunu be da. One room on sesa man fam ho no obepa wadi ebesi da wadi wodi wo ma block o se de be ya wo tumi no na Mako that time no kura no won dadam ho sister ja no won dadam ho no won dadam ho ba ya menu adua no kura wonni o se me di aduro begum nti wondi eh wona dem akọ beda ho akọ akọfo obi sa dan no that time no wo kana me ba kaka ya no ko hospital ananya sa na me kai sa ba fi ho sa no kai na wo se wo kunu kura na hwe me ya be man ka me kon be do se me ba be da fi ho de edan ba akumu me ya be ma me meda ho wo kunu sometimes e huhuro kura wom e wo se won huro ne ho na wo je jane ma de gu na wo egu ha na fra matumi fa ho na wa baba na he mu kaka no wada e huro wom na wo ko fa nkoda wo ne wo mu ye adwuma ne wo kunu e da na do you respect your husband at all me kura enye se mi mbuno mi ankasa na me pesa me kwa akofo no na ka chem se me kofa akwa kofa akoda wodi baabi a wodi ne kwanya wodi wo kunu dan wo pe wadi e besi da wadi o ye wadwuma no una wo sa adwuma no esun che na o obi na me wo pesa wo ne beda enti wo mu wo ho a eno ano no besi da no wo no wa ba beda wono wona muchi mu kunu mu ya se kom no wo ko pe mpra so a mu so wo mo pe ma na eno akoye case o baby wo ho a ne kunu pe ma but wo kana no atum ene wo te ho ebedru baby ne be ma no abayi wo bejai obenya na ade but you push the men away na wo obi so ne mu wi a na fe mo hu se ma hwe na ade then mo pe ma ade back Akoma FM 87.9 obenya ke fie wo te ho na ka mo hwe mo ma no wa na wo ma akwan be da wo ade no let me tell you straight away wa na ma akwan be da ho enu obi enya kwan no ma bewura mu Mako no ni nya ska no ma ne nsanso wonya ska sen ska ben wonya ska ben na menyae ni etua ne ka ka sen because o de ka che me adwuma ben na no ye ni etua nka mo ska kasa sa bere kurampo ka kurampo betobi o waju ma gen no wo de wo ma sport no ma ne che wo kwaya again wo ye no kwafo he be ma bi o wa nko nka che so wa koda ya wo de ne beto nkokodi eno koreka e wo kuna no drum bi o ka cham sa wo pon wo pasa mo ba gina so aka eno koreka e wo na o se me ka kire wo na bi asem am ka se me boa o de ka tie again no asem na me ka e ba o de obi sam sa na wan bi sa sa ko kire wo kwatara mabusu yefo ho sa na wo ko kan sa me wa ha be ma me na tumi ya yi kwate di akire wa ase wa ha be ma me na yi ne kwate akire wa ase sa hwe kokoti na hwe ayi the therefore no so say the same thing because who to me so obo Mako obo awoyi wo ni Mako oni me obo o ma mi number no me dunya me say o se me chip 74 no na me o ma mi number wo
ba sa chip no omo registration ya omo block ya phone ba enti ba to no atwe tete na me yiso minimum ma me na banka me friend me ba me kura omo ko ya wan kama kama friend enti wo yi no wo mukrom ana ba bia muti na ba yi ade da bi so no na otia we sa ya otia we sa ya enti wo ye ya na asori gina na bro me ye se na me kwa nkwati en se na me kire no eyi pimples no eyi koko yi na esisi bi se no me bi ba tama o the blade crash sa ade no we fi distance na boa net ade na esisi mse de se koko ana me yi kire ne se ana me se o de on hwe we no me kwati ne so ayi no na on hwe sa ayi we na wa yi zo sa me kwati ne so koko no na on hwe de wo phone so no se sa ade no wo ebi sa be na ayi wutwa ye na koko mfifiri wa ade so se adan na so we koji phone na o ka kire o mo se me kwati na masa asend again ana me sa dana so fa me phone ko di no ho 1 week ansa na me koji awo ma me wo ansa na me beka ya na o ma me yi ma me enti e ba sa no o ka se me bu no wo o ba no ho no ai no kre 87.9 Kumasi o ba ye no me ko ho me ba no na o fie na me pie se me ba na o soro o tete di machi enti me su me nim so di machi enti be ko di na fie no ana me uso ba na me fa kiro na wa be gina gate no burung na ma me no so ye den e kasa ma me no so o say pressure fever no yiro pressure wa no ana me ba na be so mu se opia brani akọ fie na wo akọ bom na gya de o ye no na wo yi paboa no na odi bom ani so paboa no na paboa se na odi bom ani so ana me so me di amon kan kore papa kan kore Akoma 87.9 makoma mu nsem dwumade no eno anu asogutu a wutie no hye ne so emba me na wie say elder Dominic Kwabena eje consultant semen catcher say wo pa asase ho dwo e wo Lake Road from so abrankese abontem edwe so wonwe da ban road ne konkodi a wo bema wasase ho da na ebom no wo abrochire hine fa asase ne frɛ no manso bia na ho krata nyina ye kyene eno ekire yin so opese wusi dan ya emfa wusika emre busuani bia won pa adwuma ye anan nipa bi mfa usika mesini so e wo so to cement num obeto mi enum no ode mienu be ko de no ode miensa akone de no sini dan ye gina ho asidan nie wo be ba na wodie no efrofro elder Dominic Kwabena jei onte sa me pa cho ye di musika che mo bra che mo fa mesi elder so obehwe asidan no said ye wo pene pepepe e de amount se bia roofing wiring tiles on tunsuo ma obetwa blocks bi bia wo ba ye ne fenchem esa se nyamesuro ankasa ewo ni mu maso na hwe na mehunu se elder eye ni papa Asqua Church of Pentecost Makion Temple bookshop 1 wo Asqua Market block number K34 ubehu elder freno e was 0557 030 197 0557 030 197 na saa yarewe we no ye beka ni nyina bo yesi ye kan gonoru yankwan ho asem ye beji ye mre nyina na saa yarewe we no ye beka ni nyina bo yesi ye kan gonoru yankwan ho asem ye beji ye mre nyina da ne di kan no kan from number no entudwa asanse wo yarewe ma mosokra na me se ofayen akwantuofo de baby ameka SDF asom pempe maako edi no ye wajuru ahodo bebre e wo ha ofaye a ye betumi abo akwaso no nkoso number no 024 024 6666 28 508 024 6666 28 508 0241 29 6666 22 your number say di juma no flow bibi abafere bi aye doctor kan wasam kire no ene ye behwe na yo mema na maye bi ho a obeshi oba wa address kama obeshi be mo address kama but yarea entuma kata so no enya asem ketwa obewe na kwabrane wo obeshi ko gina fa na odinsa awura service in the box mu na se odwini be ma ho na se odwini so ha obekomu na nsa bi asisi be ma na ha de bia me kan yare we hunu do so Ghana pa na nso nipa be tonu anuma se etiero saa na tie okwa ya sabia yetimi wo njeje wo pani bebre elfo wontunu mu wo ze bi osisi na ya na abras ewo mu na asa kwa de foforo so yare anoko eden enti ekwanto transit se yare o sa etiti nipa bebre ye yakofo adua ba ne Ghana fo bi ekwanto ba mixture no saa na transit no
yawe we ma yempe ho dura ebetumi aboa Ghana fo na da bia me ka yawe ho amte nti yawe na che so adi so many years a misro aduru ko America ho asemanto bra ya kanzi wana yentumi emu akwaso no nkoso na wo ba ho a aduru we mu aso to yo powder wo yo kaso so na ya pe yawe a ache aye chronic ache woni padua no mo yetumi de aboa sa akwan so because oto adua dodo obetumi anu mama yawe na jan wontumi ennom enti ofre na ba bia wo kwa wontumi mma ya so ya ye be pastor kama e de amount se wo be kuma abana mo share station be ambesa abosa na ase pe a akwantu e ba kan ke wo ho te chima ye wa ahmadi we ni chama UNESCO e na boso pe kumasi ya wa safu labor run about obi ni extra tonsu kwa no kan fie 1 2 wonsa benkum ya dante ni abosan so ubisa akwantu e ba kan na se SD4 na e wo labor ho bia be director mo aba ho enkan so yo kwahyeman wodi woni eche so tuo mu kwa o branch ya president asonda kese no e wo kwa no nche wa wo se samboard ne asonda edi enhwe e wo ho ana bisa security for na mo asonda se wo kwa akwantu e ba kan on be director e do aba ho na ya boa wo kwanso no so ma ya we ne tuma fu so me kese bi kwa nsuofu be mo ba kwa nimu na bo so nimu bi eja be ma no fu na e fon oni oba hye asima na waje mu wo oba unya tenka odi video bi bia fi wo dia monti sebe ukukura ba won kyen wu na na bofu ni nyina ye infections ya we na edi se adwuma no wo be se won so good so na eba beginning no dia pampan bi ani ndo kwa won te ho ase ze bi a unya menses no e na so ya me kase wo oba na unya menses na 3 days na we so bi asan fi achi ba enye normal infection ti man tra ho enka say normal yes na obi ade etie anase menses na wo check your beginning na wo start bu wonsa no na ba 5 days 4 days 6 days 7 days no swat bi ko 2 days 3 days no kwa na enye be bia na ne ba no so tu say nso na say bia moja na eba no ni na ase ada wo hu say enkonye emaw wo hu de na first day sitie maw wo wa to say wasike kaw obi di otimi titia no na sekura ho be ma bo say na be ma fo kiti onu a wo tu say no ne ma nkoye obi wa bi no na wo dun so na bi kam na prostate astarte ebe ni padua no mo no wo say be ma na nkasa wo tin kasa ne ma nkoye wo yo ba so wo say wo dun so a bitimi ka wutimi chin ni be ma nkwa na chin wo tu say wo chima adun so bi ko da na jo ba ju so bebre no ma ya adun e do so chen awia no obi so di awia kemno ko dun so say ni pa woni na mo she bata ho na so ni na mo the same compound house wa kon bia so no wo di be yaw ndi yawe na ho ahunti pa ye na be ma na oban hye modi e de ba eno de be ka se eno be take about 60% but ni akeka no de bi ko abekwa ya sabi obi na se bi ko ba bi hotel ba bi ko ni pa obi o na se nsuo bu ni nti se nsuo no ti wo hoka na se wu parish fair ba bi pe wo se yawe na so wafa bi ana ko wo shugum ba bi na se bi wo ho a o ko wura o pie ya bo se bi ko ade nchina wase asase ye wo hena na se obe ma ho ye wo hene wo bi di hye modi aye china obe ma ho nyina ye wo nyina infections yawe na enti na so wo se nsuo ya na e kire se how no wanya bi tutumika ene Ghana ade enu ya property ba bia ko aso pe akwantuo care mixture ya care no KARE enye KARE box no yellow kokose ade kama oso pa akwantuo care mixture otodu ya yo wonu oduro ko ni nda bia kase oduro wonu mama no ba ko mi ni ba no mensa da bi because ya ba so many years ndi wundi fa na wotwe wenu ense ya we na mo wo kura na wo yira bo mo ni se ma anu oduro bi na timi aboa yesu sanso ya we be ni padua ma e de be ni padua na ya we ba oso a ni obo hu se bo se sisi be ya wo yakese pa wo tin ka se wo chika se ya wo ya o ko hospital wo chika se waste no to ko ya be da ho ndi se obo ma ya o seji wo ho e infection ya we na wo ya seji ko bi ko ade e wo ntimi nante ne bi ma nante kwa nye pa bia woto ade china da so ya se ya bo ma po wa po si na ya wo ya woto na mo bi na mo se nkukodwe no woto bi ko atimi we say adene na ho ampa obi wo pese na nia etime obi ni fra wo na ni guso bet wo kase na ni fra wo nyi ni bi ko bia ye kala e wo so but ani na ehu ade e wo ho wo na nipa na katre maso aye fita otwitwi ne se bi na katre maso na aduane ada so na so otwitwi ne se kwa chen wa wo kasa asem no e infection ya we no bia wo to abo se nipa na ebe ma o ha o tin kase no ni ekoso na video mu no enkoye na ye kwa ho no hu na na bukoro afu na oni akono bia ma ba na be ma ndi se ni pere wo ha aware ho asawo kana ye na den ndi wo no wa sha ase na wa ye feeding den na so osu nyam be to be na wo se nyam so bi na akwan mu ni na ye infections ya ye se
wɔne ba ne bɛma ahyia ɛnyɛ ɛno nti wɔtena ba bi adwene ho mama ma mfa me number no nsan to dwa bio because infection ɛyɛ boro so a ɛnɛ yɛ nkɔ ɛsan sɛ ho nsɛm no ɛdɔɔso wɔ ha number no ɛyɛ 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no fra won sabekan ye da so e ka kire Ghana fo se apart from infection yare no yese pressure enye yare bebre abeso ahwe e di ho dance enne man ba ko fro do so am ka pressure ne yare no kura mpa obaye mo de monitor for 3 months na ye jawo mo akọ won mo bo fuduro bia moment ya we ase am ye pressure do mo do bia bio yare fe no kompo goita mesel wo ho yare anase bi wo so a ba ni tinya bo ama akore ya si kwanchi e wo honam ba bi apagya waye mira enko akwanto fo ese bra obebu a bitnya bo akwaso no nkoso ye wo asma duro wo ho a enedi okọ airport ye di ho danse le bi nya asem ketwa nti obi bia yare fe na asma entehyewa obo wasa enyai ba ye clinic wo obedu a ye waduo kama wo ha bitim dia boa ye nyozi ya property o Ghana ba bia beko bia no wo ye drugstore herbal shop chemical shop bia bomuro mu o fa number na o ko bi se na wo nya bia fe ya o fe ya ye bo akwaso ko bi atimi aye kama e di amount ene di number di etwa to se ye bre no aye bre number no 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers ni ofre na o sabe kai nyame ensha wo papa doctor sawode akwa kontu e ba Mr. Akache na yakwaje eno no anu asugusu awutie no ene ye fiada ebi se entensi efiada nso de na eye fiada medin ka aka che modada bibia tumi si was say I can never or say she can never get married with this behavior obi message no madam host good afternoon the woman is not saying the truth obi nso de the girl is not the girl is lying. You can see from her face, okay? The man is very honest. I swear he revealed every truth. Good afternoon, Maa Akos. If one doesn't speak the truth, okay? She had me pacho mo message no man yenti anache say she had punished the young man pa okay ono so de no na metumi akan ese Maa Akos the lady is lying okay I'm having the same problem wa wo ka no menim so your ba na be man having the same problem Maa Akos take it easy ne kondo de ne kondo me den the Kofi na watching you live from Obuase Pomposo, may God bless you, okay? Bless you more. Or say, Maa Akos, please let the man sit well. And to me, Tenen Kano your first, let me say now, and also make a choice at a year, and so moon to me, and to one car a year. Okay, Maa Akos may the good Lord bless you, pa, Mokano Crepa, Womu Station Hall, Yame and Shamo. Okay, you try your home rate, ya what na fe, ya ne womo, and met to Asubi. Dr. Mensa, what Dr. Mensa in back clinic. Now, we're not in what the year to me. This is your friend, Dr. Wonder. Not sadly in the crowd when you're away. When you be on what you be. Dear Hanti Akodaya, and now so man, it who is so a woman, if we him if we Akoma, Akoma, and yet Waka. Because now they are not you are we Kalamian, you were to me a jam Kalana bomb, so walk of food. I want to look if you can. FM to school, Macro, we should want and Tadi and collaboration from Pablo school at Tadis boost cream, post cram it or boost cram and toy. Where you were in collect me to boost create the brand and so on to boost. You will people not watching us. I meant talk. Now Kalana Babaman and Nisu and Yashe Merco. Me man so the we an kwalan city am titi wo mi ye nti fia mi tim
obia pankwala na se obi wo kro sata mu konsuo ma me na nkwala na konsuo na we se o ata mu jiska na mfa nkota do na ma ko se me kama na se to de bi kro mpo me niska wo mo so na se o ka wo na no na kama die so ana mam san nkwala na nkwala papa so we na ba yo se mu jiska we na ba yo se mu jiska ni su yo na nya hwe ena Kevin kura ka sama ma me de mi si wo kura bio me nkwala na msa den o se da bi na no kura ni niska nkwala na Kevin ko ne mpaboa te akwala nsa afafam baaye ni nasisi fam wanton mpaboa na ma akwala msi ntich ko mu chele kura 10 series no bata ma akwala nto wanto o se ma mo so wonto wo niska ana akwala nsa afafam ba ni nasisi fam ma ku ade che ne ko firi mpaboa ma akwala no efiri na akwala nsa o mu si wo bi mama ye ko ye besiti fumbi last time akwala no ko ye nsi wo bi besiti fumbi ani odugu fam sa akwala nda na akwala so mo so besiti fi we fi mo ni egu fam sa akwala nda na akwala so mo nda ana mo dan kunwam ama ade achiye ana mo ba ye mo ba ho kura mo ko papa no kura so mo ko pesika na ni buofu na ni yini su buofu ni ba kan akwala no si abonten na akwala na baba mama ne na me sa nya hwe same no wa nkwala ni nsa na wo so wo hwe ma woni nyankopon bedi fi sentafo de yantu nkwala nto ntwene ntafo de wo hwe mo yie esi wo yie na me no ba wo nkwala na wo so wo hwe wo na wo to nkwala no gu musu de ni hweka ni maka de ko tuni ni yie bi ni baka je no blan si sa meru wo yie adwuma wo de bra no be yie adwuma bo week bi be mo ska Onia TV, Rabbi One TV, or say Chrome TV, Facebook, YouTube, and Afe TikTok, and so live. Or say I'm Fred from Ofanko Barrier. They all did mistakes to themselves. Okay, Marco, me yadaopa. I like the way you are asking the question. God bless you and give you long life. Ebu from Tamale. Okay, and say obey according to Obana Jijiwa and Wakame wa ama ukoko fa ba. And Oba no so say, the NT or no so then who come in one say, what started say, wo fa mano, no so per se, obenya yare, and wintina or no so amfan ho ama one. Now, Nina come and no emu and a namuso ma mudi jai, our dear no. Baby, Oba no buy ya, a dear wachinwa, wash no. O friend ma mister Kasakasina o friend ma mister ma bono anere wa kwachi mo me gen wo enso mi na bona pra no 87.9 nanti abra wo nanti kura wo ko fie yo ma bona pra no ana oba fie zadan bia ma da me gen ma da ho ana me sa ba fie me ba kura no osu no bisanu dan kura me sa me tra ni na me yede me pa wacho ade me pa wacho sa untie ente afiri wono on kasa me ho ente me nso me nkasa no me ba na me discover no abetro e wo ma na me say ente si e nda kwa na aba ente wonti me ma na nchoma na e dan de rada me ne ndarada anya sa ese no ba na me ne ndarada ana me wo ne ba na me de chop mo na to na me nso se me da ho na ma da ho se me come again ho na ma come again ho ana me ba ye me kwa adwuma ente me ba na obi frɛ me say ayi boy bi a friend awe o ye minu yaketwa ana o friend me say o ba ye fie wo ikwe eni ho o say den o say o bubu o say me ka say to blog bi ana bubu ni nyina say de o wetime yi o drop ni nkonjwa ni nyina o be ba no yi no ma ni nyina fudem ho ana dan mu da wasa ana o yi me no ma na me no ma so wo drop no ana o yi to fom wo drop no on na ye ba me tika 1.5 oji ba me trousers kra odi me noma me tade a me she kan ekọ ofie me ba oyi be ma ne ma ne momu go ho na wo fa we de ma fa ne nyoma ba ko me he noma ne ma hu noma ne di ba ene e dia obi epro no to ene obi be fa ene obi fa ene o ko e ene me bae na me di a kire bae me bae si o wamba me bae ndie o ma me no papa se o ma hu ade a chi me sa bae o musu ma hu the third day na me bae no ana ye frɛ o mo se afisa awa bagi dan wa ha the bi second day na o mo se wa bagi dan wa anta ade a chi a me mbra na ye be frɛ wa ma wa ye de aba so ana ade a chi a me no bi selfo ana ye bae ana ye koye na o me so mi kire se bia me kwa adwuma me ba na ye se me yere eni wo ntina na me na me yede ehwese wa be fia ana o papa no se
oba no wan ba fi okohan ne dan wa yiwa na otnai but onuti ne kan wa friend say de obeba na me nso abane yakasa yakasa no meduya me ga ne famachi masum masum anya ho e wo mo nsenu anim o ma mi wu o papa wu o mo frɛ no wo bo na sum oboa la illa wo die tse bibia wo bo me say o ma mi wo o papa wo me bia me kase me nua no de anipa wo ho e na de yesie watumi akasa wo ma me no papa en wo se wo me nua no de me kase me nua no o ba kase me ni di simu wo me na me so me bo wo ho eti ai we so eti wo papa mo anim ena mo ka asem no start so no wo me a me di ya wo ba ye no sa to wa me wo me fie ho ana wo so wo bot wo ka sa de na kan sa sa wo so wo bo me na me so me bo de ndakwa de sa ndakwa de se me nkase mambo sa ndakwa de wo so wo ena wo san ba fie kra ma wo ba fie na ye ka se no na wo fa ma chi bo ma so me eti wo ba na wo ni na ma fa me sanka wo oni na busu o ma me no papa wo o sesa ne ma na wo ni abusuafo ne kwotena ase no ana wo bo ma sum ama wo papa kra so wan ya de na wo ntuwe ba no ntuwe yi ko den ko ta ntuwe yi enu de manti o o so de ne sa wo yamyani na wo nkunu nya asem ama ma ba sem betraka na wo sero wo papa no wamyani no abo wo kuna sum be ma no senya no kra nko won kan da let me tell you the see wo ho no wo kai to aso ana e kai ana wo se wo ni wo de me na family ra me nko na mo mentena ana etire msaba ene msaba de na msaba na o papa se zisie no asem ne ba no wo kuma nto wo yem nteminya abotre na wo kuma nto wo yem ana o ma me so se ene zisie na adwuma na wo ye no wo de wo na wo to no me hwe zisie wo se wo beji dan uniska o de be de eya aduan kakra ka se be enkola be ye bi obaje dan like obehan dan no wo discuss na behind dan no nto uniska o de be de obeya aduan nto me hwe na me mbo no ye de on ye aduan kakra na me mba no be ye bi ye de adi ana me mo formula ana o de start adwuma no wo me boa 3 million na wodi bra me nya 4 million e 3 million ah we are this kind man da e 3 e nya 4 million okay say e bra o sesa o ne ma ko ye no wu sika na odi ye de ewo no eno na ade ko han dan no me pa twa no kura mpo abusuafo no so wontua dan na kan wotimi ko han dan ma ne mpana de wontua mo so mo dan na kan no so wontua o ka che se tu fifi ho won ka se me tu fifi o ba ma ko usu ta na be wura dan mo to aso ana me dis as kan mo ayi school se na wakan me nkwa na ma dikan tue school no mo ko school bi wo ya fe jo office se jo office wo sign man is kama 300 esa na 4 million okay fine jo this kan man wo awia wo okay e man two man is kama ne de koye esa se ya adwen wo na chesa montamu ante mo ska ko ka asam ne sign man mo tena ebiem ya tena yo obo masunu achinu asem de omo se menya abotana na kuma ye de entwani yem but o ka so be na aduan ne de aye de amene ne wankwala ntimi ma ni sika no fan ya aduan no ho no kura me start ye obi bomb sen de start ye so de buy sen ye putupuru woni musa wo beko na wo be hia sika de o ma me kan no onya bi ma meboa ekua ma onya bi ma 300 according to ono se 4 wo se 3 me ba twa okay yanko anti ana ankwala na madiki atu o mu school ayi na Kevin ekọ ayi school bi enti me ba se ye brain ma me ye ni say a free time ono no etu ya wo start no oye die wo no mo san etna se awafo bi mo antena biem bantam bia wo hwan kwara no sabre nu mu no sabre nu mu di calling na 2 years me ka se o ka se me hwan kwara no ba me hwan yiem ye jaye no first 2 years in there me dunyame nkwara no kwa me mo me file keke o mutimi bedam wo be 1 week kasa gu fide no o mutimi nkwara no mo ba me ho bedam be 1 week ge bi wo mo bra wa onu ana danfo o mo ba mtimi ma sika na onu adwen na nkwara na di ayi me ba na nkwara ne dedam but majuma ni me yare ni ye ya ekuro majuma ni se no na ka se be bia obinya concrete na mortar na makotiti enti me yom so ha me metimi kwa adwuma ne a meduru 1 week na me kwa adwuma but eno kura no menya adwuma metimi sendo e bia 1 million 500 1 million 500 enko timi ba menisika kura metimi kwa bobesia obi ho na me de ma no
nkura ne mama wo mpam wo mu da meduam obayi se nkura ne ba emiri kwa ne nsu otoni ade wo mo ba wo ma wo muska onu ko ka gen Nsem gen ko wo koye gen nkura no one day pe ana nkura no beto gen wo okay nti say wase omua ma onhwe nkura no say the last time I would discuss emma nkura ne bosome 9 ni adan adan anu de ma ko check bosome 9 bosome 9 achepa die nti na wo first kan ko de man me man ti man first kan ko na me yare ana me ko don pao nyine chichinyura producer man bina also o yere bi man de ko me ko di 1 month na sana na me bi na ye gana se won wo man na o ma me di me yem ko ente me ba yen me free o ba yen ana me ba me di number B21 na jo number na no anu wafa number na na me use sata na me 87.9 ana me different one fa nti jo kra na ka kira me say nkola na odi uma ko je asiro me ma free o anfa anu anko hwe no ne nkura na anko hwe baby ankura ne wo tama wo ko hwe ho ayare sabae onu ni fie de me say me si o da because me ko first time wa bu me asa ko second time wa bu me o ka kira me say me ba ya Kevin fa ko njoane so de bre me den na no ama matra say sata na me say me ba be ji be set no Usu wura me dan nam so handa ma me na o fa wona wura o da ma o wa mo me na de you true me kan ya me se me ma wo fa wona wura me dan o da no ma me timi handa ma me ge o so plan o ba na ya ne de me kan ya se wanya adwuma obo me ya adwuma me yare pa ma se wanya adwuma ese da wudidie because 4 months de mo nta wanta wani na chi 4 months de mu twen se wo ma wo mu ankra no nidi ni ade eno de o na ka sanim e ba anye easy o ese adwuma be na aye na me ji se bi o meti mota na se ote mota ye ma uska e bi anu ma adwuma ni wa ma da bi se wote mota waka se wote mota na me se adwuma be na me ye anye se e bi e won se anye se e bi mota no da bi obanya bi akọ so eno de but me ba ye be ba be hwe ho na samaka because sabre yi de 4 months de mu twen se wo ma nkoda ne sika so mo fa ko so ye fa wo de o si 4 months eburu 4 months kwa ne emu twen do covid wo be ka se o ma enkura no kapre eno de anu de enti bema ense se wo yade no kɔ nti ye be dabi ye be hwa untumi nya se wo de nkura ba wiase nko ade untumi nya nkura no mo ba no nko aso me nkase me no bisenu ma bisenu nkura no mo wen me pa hwa me mo kɔ nof mo mabusuefo ho ko o ga no ko de mo kɔ nof won kan kire ni nti be ba na nkura ni ni ha no ko ana wo me ho wa di aka no ye be hwa aka nti na o so no ho ato asase ekuya asase me to ye musa ne sankwala no sisi nkwala no mo jina sen so hwe wo bude busam sankwala no o so mo jina sen mo jina o so mo class na ana anya last year na benyin ko twira yi classes benyin ko twira wanya ana ka kran so jina class 5 and this year they have been o na o de mo ko sire so they say o de mo ko sire no o kra mi na mudi nkomo o kra mi o frame ya na o be bre pa nya mi betu oka ebre o be ekuya ma ko asem be kra ni mi kura me fra na won fa me ba no kura di me fa no kura fra na o nwure line na won fa won fa nta ma me so me ya da me so me ko di Israel na nya sen pa cho 1 month ni 2 weeks 1 month ni 2 weeks okay do 2 ai mienu ni de entafo no na ewo ho no na de odi o machi no ewo ha se Kevin no wo nche wo ha se okay me say se performance kra na sika no e ma ya ekwan wa enti se ye be hwa kwan ya obefa so a wo be hwe nkura no because untumi nyae wo mo emfa mu ni so na mo se mo sifie me pa twa efie na ye den pa twa 3 rooms ye den enu aba ngazi 2 rooms 3 rooms after no get 3 rooms me di tu mabusuafo nenim so on kan je se de me ntimi tiska handan na me pesa me koye dan be ye mienu na me nkwala na ye den akotenam o ka jam se won pone e ma me nkoye fie no nkotenam mfa be ma nkotenam no no kohwa na ma e ko ha adwene ntemene ne kan ya na chesante asen ye den ye adwuma akire na ofra me ka jam se o pese o ton fie no na me se na sa de won fa me ne me ma no chefa ma wom no de aka no obaton an woton na minti tiska san handan nteme tamaso aka 3 months enem ditu ne mu ti stay
enya ade obati ase nteme pa me fan ko bebi a da ne de wo mami bi okay so say mema mwasi fi ampa na si mi fie anya si esi fie anka menu ne wo ko ka no menu na si fie na anka me yu aka mboso no ade na wonya sika se menu na ya ade no wonya sika ade na woni en complete a wasora kwaji asasa na tama na wo si fie no na mojae yanjai but onukwa fie yesie yue no wo si na o tama mo si fie no na munyae si hene oji hoelo ntini bo ho but tama mo si mo tren fie sansa wade ni gu odi ma biana mo tren fie sansa na wade ni gu because yan fancy me share no 20 Timbo tren fie say on kaya wo betumi akan mo tren ho fie say ya tena be 15 years be 15 years ebro and at time on so wo ji asase no wo ji asase no so na mo na mote ti ya pade ne ye mu mienu nyina mo de nkran ne dia me ni dan onu su ni dan simple nkran ne free hin ne beto mu a mo dan ba say akua ba na so okay some no so wo na asase no so asase ono so ni asase no so twa asase ni asase wo ho na asase na wo di odi an papers me ma ton kura edi me ma ton ana me so ma to di me ya sa ta ready ana me kwa kwato di pa kro no so di ba ma 40 million mo ta asase enye no na me bisa o sa won so asase no wo so wa ton kura edi wo kura de wo so wan ana me ka no ana me ka chira me sister me ka se no kra ni wa asem no me ma be mi bisa wasema ye di ka ban mi bisa o wo se be ma ne ka sa na wo so koto plot no asase no ka che me say wo sister ne se koto enti wo sister dia na be ma ne se papers no wudi na wo so and baby sa na so wo sister dia and wo ma wo wudi ye papers na me say no way wo sister wa broche kwa no sister plus asema na ntimi fa wudi ye papers na just asase your sister fi akontwe mu ba no obesi da claim na asase ansa na no beto to papa so se ye bisa so ato asase no edi me dia efie no ye wi ebeka ho asem mo twa ye ekua mo ntra se emaye mo amuye mu mistakes no ewie na fe mo ko na bra abo no start se twa mo ma na mo realize mu mistakes na fe no na adane bibi e wo ho ema ba mo ye kan kire mo ye ntumo fo nana Pastor Junior se memo ha Mami Jose bro. Yo pastor family rem. Mami da se ebeni tele e mo tell. Na no dey why interview. Aso no se ba ho no. Aso na bibi ya kan wa ware fo ho ye kan wa ware fo no na me ba ho no. Amo ti se ka fa de amekua dem be jo ba ho e ma mo ma so any ade me one person am against that there no. Se dem be ware na no ba te and I say you put your partner man in it. Now you just see na mama e ma so any ade am against it. But mama, a day na dem na dem ma. I guys said in previous said in previous and for mama a car or down one for akọ from again mama dem be sa. Oh, did you get us mama o da e dem man na sna na hu brasie na hu from and you open na 10 times ma o be na another 10 times. But you know what I mean? Maya, I want to say you a best of ma. It is a make up the name of the way, and no that quick. And should be a 20 you reach work as ma. 20 Ghana, or bet down my son, then you know, I'm back. If you can was say that a year and 23 job better like it. But you know what you mean? Yeah, as a bear money, council, as a bear man said you on Saturday. Yam dam obeyishi no sister no ke fawo o ke se bi kuru e ja no e ma mo maso ni o so abra bo wo bo se o de se bi o ba e ka ni kuru o mo kuru no na any ade no ade best ya wo ti ni bi se so no ba te na se bi la ko no sore no ba de ho kamewa ade we wi aso no ma me no mo met na me bo ko ma me so ko no bo ni me wi na no ba da ya o ti bi dia ma kwa bonten e ti ma dem man so so why na say you all sa do no bonten e me ma fa I can say inclusion ko ni ba on ba no so e ma ni na ho a ho so ma e be ma ye kunu a sha e se ye kunu the one you are the time ma ye ko de ma ye ma e yi e no the ma dem attention
na ọba foforọ ẹna ọma transfer fẹ ẹdi ni kun bẹbi ayé o transfer ni no wọn asafo kẹ ẹna ne nim atọ so wọn de bench asi hɔ ọba bẹẹ kunu nkɔmɔ ɔkɔɛ transfer keke o adekye na afei kunu ati akɔ ọba efia na wasa akɔtena transfer yɛ no because ɛhɔ wɔn ne bɛbɔ nkɔmɔ yɛn wade fo nso bɛrima no bisa asɛm kɔn na ebi efunu ezi na asɛm maa mɛ srɛ awade fo yɛ tie program yi ɛnɛ wɔn na adi no ɛnya abusua ma yɛn paa. Na menim sɛ ɛba no sane yɛ hwɛ kunu no wie a ɔmbɛkɔ so atena yɛ ho na ɔmo yɛ aberante wotu sɛ yɛn sɛ ni problem biara sɛ bae ɛfɛ wie a wɔne no bɛtena ase abɔbra ama asomdwada na bɛda ase. Pastor Julius Medase, say this issue has been my issue. This is what most women are doing to us, the men in bed. Mama, sleeping in bed has been the most cause of marriage breakdown. Ma, please advise our women for us, cause they are the cause of our cheating. Thank you. I'm Martin Cape Coast. 100 times. Marco, Ejamanya aware. Nyaware duru. Ejamanya aware duru. Obi wo ha oye dwamanfo dada. Wo ye ne dan ne yire be mu be 1000 obekọ. Ena ye wo mema bi so wo ho a ne yire ema no ne makwan ema sa ade yi ba Jennifer ya wo te hei eye wono na ase na ware onu na egu na ware ondim aware ema bebre nim aware ena ema bebre pese ye kire ye ho se ye ho efese ne be ma no yetumi ye adwuma bi se ne be ma no yetumi ye de ye nipa bi ena ohumi ameme ye oba afun awo baba brofo mesugo min konko ye djuma na men samra e me ba ma hemu ma bro ma bre wo bra obi de omra yo me ka no kura kire mu adane na ye di nkomo yesi ma bie ni abro omu adwuma omu bibia na omu kura omu twire mpna no omu fa ni ebre ni nkoto ma no so obi aheda han dan keke si ho opebe mo obeba bejeje no so keke na wonu aduane de ama no na ma bebre emma ma sika emfa nya adwuma omna meda ne nche keke me so me kunu ni o wo so boy ni ai no wonu aduane wasaje mu ama no wagugu bibie mu ama no na no nkunu ne kala wasi afa no wode twen be ma no brei ka sim bi wa ha o se me ka kire me yere se so we see okoton de ehu ba na wa bra time a wo de kwa asore no foji wa homme enti nka mi so me fura dwuma aba no na nka waje wa homme ye dey e kakra okun na jo akotena asore dem aba ho a wo se David yes ni nyina wo ka nyina waka wanu atum wo ka nyina waka wanu atum emamu nwa aware ni nwie na wasa akọ na wasa aba se yeye mawo anka won sante ha wona wase fie ho obey na ase fie ho nyame be panishe no fi se fie na wase no nyame be panishe no yesi wo ba kwan da ba ma kwan da he eda wo ba ho enti wo kwa wo ba wo sebu obo no odi na chi a wo bo no ye obo pa wo che wo betimi agina saade nya wo kuru back wo sat na wo saka sa me nam ka se ko me nam so fa bi kura ka me ho a enye force na wo so ni nyina ya wo ya na dabra na wonim se wo bia mpani kuno mi wini se Jennifer wo wini se wo bia mpani kunu enti ene me nyan ne mamu saa wo mfonso a waye mfonso ba ko miensa wo sat ha wanim kura won sere ene wo mu na wanim poku ana wako mama sana ne ana wako ma ahabia wo ba ya de nokura beto ho obo ahasa wo mpa nokura me ma ha wo mpa nokura ya ti hey ya nta obi a wa ha nanso wo ba ha ya be ka nokura che ofisi wo firi ba ko ho a wo be sa akọ ba ko ho eti yensa ma wo mesai wo sa wo ti anu wo kura wo start wo ntro nyina ensem a wo ka nyina ya ntro Jennifer wo se memfa ba ma biem afa de ma ko sa busa wo a wo se me wo ba ma ti ho hwe ensem wo keke nyina wo na wa ha ba men e wa abraboni mama de o mpese obaye no wa kwa akoye na abraboni ena se ha wo no ba ma no ena mo munye nyina ka achi
se won fa se nyina ma mehwe mo nkasa amre enkura ne bi ni nam sirem akamu ye siremfo de nanso kamu mienu nyina abom sese wa ha akamu bo so sa amre sese ba me ntimi mo ofie nso ono so so ayare asa abeto ne kwam na sese wo bre wa hai wukuru so ka no kore sese ye dwuma obeda akwakoye na wo bre no no so bre enti sese ma akọ ye be wie nyina ne se mesra ma binom omo nso omo aware ye yie na aware hu eden aware hu eden kire se be ma papa hu eden ye wo mema guf mema gufom mema tete ho ne mo be ma papa no hu aye den ma papa so hu aye den enti se wunya wo ba papa so aso ne mu yie enti me ka che ye nua ba yi se omo na ni na ho de we koduro no na se se won to ne bu ase ma be men na se se ye be men ahoden kakra e ba o se first na o yare ba se se de mu hu sa ahoden aba omo ne ho so o keka ne ho be ya nkora na kwotena no omo be sei on fo na ade mra na omo o be no omo ntumi hwe oba no na nyamenim se nyame ya adoma bibia betumi awie yie na asi ama wo. See America from Seshitano so Maa Akos, please, sometimes we women we are really troublesome. Please advise the woman to put her ego aside. Nanaire. Ego no. The why na nim see. Oh, you're too proud oh. Oh, you're very rude. Na mama oba otimi yi ne nsa bo be ma sum de say nya easy o. Ba o say wa mbu no o mo coin. I win it ni so be mi nsa. Na o bite me yi nsa. We wo wonse wo mani wo say wo anim etimi de fa be ma achi ekobo na suma mama aware we say we free we ho wa kọ foforo ho. Oh, the fanachi. O man back kick. Mama oba o mu ade. We ni passe wo hwese do behavior kakra ya we be ma no ni asumdwe wo fie. Aware ni nemu nye de. Na the woman mama okoy enya oda so pe be ma no. Sa na me hu no. Okoy anko ya ama no. Enti onya e so te anyina ene wakofa ba asem titu kra wo ho no. Ontimi nka. Na wo pe wa ade a. Wo nenenda mama for some years onene nda sa akofa won kra abeda honom na wonene na ka so onye den won ko hin eti wan na opushi no wan na wo na tiko mama me hu ye san ka ono na kwa adwuma e na oba e na oka che o se mabre meet me na won da for those years na mama eti ka anko complaining o ko kan che o mama ana so ko kan che be ma na busuafo se wo kuna na ne te wona wonda na wo de wo kire ne kom no na ka so onye den afa na okwa awi a me mama pa na oda so pen sa na me hu no am so okwa na ensi ne yentin ko obenya na ka ode nkra na ye ka na ka be ma na sa aba na me problem kakra me o be ma no so se dan ne nkra na de ampa cho most chance ye no na nkra ne nim afa ne nyame aye madom na nkra bem enti ajapade ne de emu mienu dia na so no wo so obe wo kwa ba be ajapade o ne o boy ne na ekotene ma na ana be ma ne ntu no fa ajapade ne mamo ano de enye yesa na ya mboso na wo plo hwa ya de mboso wo plo hwa ya de mama se mema e ka se ene emesie ene aduane no anka ne nua ba betimi aya ama yesa na enemu nsem ye nti na omo ware o enti awra wo ware get ready so hwe na ampe sex and patrol enko ware because be man ware so do betina anim no aba etelita bisade bi obesori ahwe wanim enti ma ya moya ware ho ban na obi je ebe hye pa okay me na kro pa ahaya Akoma 87.9 F makoma Nsem jumedie no no eno waso egusu a wutie no yanko na many adjudicate and Dr. Gabi Ekwadinkomo na your grace gift about clinic and laboratory services. Ajubi memwa ye na pom te say Dr. Gabi memwa ha okay Ajubi for me remwe yama na what say Dr. Nyame adom ne ho ye pa aso ye ho nso bibi ekoso kama ayaresa ne de amafo guso mo sesa pomodin no enti de ye ka ne say obi biara na ni suade hunu asa no na pomodin no atechema no onfa na nature grace gift herbal clinic and laboratory services aso na honko an obedura de aye kwankro bia no nyame benam Dr. Grace board so ama ne ho ato no enu nti de bema sebe se obema ne so na pese ye pagya mu ma Dr. Grace board na yi ato ne nsem na odi adura so apagya mu di ama enye se o pagya mu nsa no agya ne saa na mmom o pagya mu wi a ye besan so screen wa hwese bibi attachment na se bibi ato sina nti
was here sans see the mouse, Sabay, I'll bet me a boy, Juma, so ye bear man, what's me now now see ye bear the amount. A friend so born ma bema, a co join a Brigo fan club. What do you boy near any room now, best in a best ya? Quando kwaku don so sini trasi a wose me we me dem pagya me tibiem oba no be ya be a be 6 months na afi na pagya ba ko eyese na asa yese wo sa be ma no so bo modern na bra na oba ye be hwe na mfumso bi a ohobia no yesiesie di amaw afi so oba sebe ahemfie onti wo kafo ana wura atiesi one small girls ene edi akatima akapema agrompam agudie no and also furniture grace gift herbal clinic and laboratory services na be drew ha ye besiesie ho ma kama me ho aye kama pa mo aye obesi mama pa afen so oba ye di awo twa ompoa ofitin ya say boni na eba no boni fo nyina omo hima o na apie no ya sa de hima sa aka ho ama o ni edu ho fa said the Sarah near no. Who saw Obano to say Miss Rob Modena Furniture Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services as well. Now be drew enter any ahinasa. The ope be and yame benam Dr. Grace word so ama wonsa aka. Enunti so obi so ya rebubu agu dem sebe Grace Gift de we sebe and if Fred in fear do no machide ko achacha kwata. And our fame mum free honma, Yarian de Akabian honma, what the bar, yentimi, ensom, enre, any from our home and tow. And unti the attitude will be an Faberdan Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Now be drew honma, wabra bono, a BCP esita. Sabria Ebeka said Dr. Gabiwa and all the normal be good for best son and normal go. Nan sana no ye the directions in a bema Sabria Guswa make us say, no numunya moye, ubet me a tumrika no ako, o swim. School Junction Barakese Kwaso Kumasi Hanom Oshim School Junction Barakese Kwaso Ena enkran pumpuni mantem monso ye wo new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School no ena edin hwanimu me pa cho frɛ na woni yentwetwe nkomo e wo 0543 320030 Dr. Grace Bodu Diano and a medical Eddie to Janity Frey. Now on in Chichen Como, a 0543 320030 and a 0242 72 52 74 0242 72 52 74 0244 126 123 0244 126 123 Dear chat so 0246 518 003 0246 518 003 Ya ko Dr. Gabi won na fi anti yebeda munyina mo ase ade ba ko ameka ebe me den so se meka no ene se me sister Jubi eden ebo so se obi a onya eba enwo na because of that no ye tuni din ye boni din boni and as ye man nicknames be yes no kre on fa na nchire Grace Gift because once say oba unwoda e ya na yenim guase because Ghana especially and across Africa ye no enye ye culture so oba be trans akase ma ware ntimi nya ba enye de enwo oba bia e ware a first 6 months etwamua free okono de ebisa wa ne se da be ne na na beba because yenim say oba de o e fertile tisatase a wonya the seed tum nko ade twa so yeden otimi egeminate seed no it is like that it e koba ne saying na oba aware 6 months 7 months 1 year 8 years 4 years 15 years na woman ana sadi we won ya yentwe han na sister e man dodo na nya sabi ya funu no mo de awo the important na so that is the question because nyama twase ye e ma wo fie a kire so madu o maturity stage a wotimi de won sister sale man nyina atwetwa sensan a say ana mbetna se kan say efie bia na first e wa bia no na every weekend bia ye man nyina se esa nunum na kakadu nka die ntina obrasuo no e kire nsa nature dan ne wo krata de maye nana no bibi
ewu so oba bi en wo fie bia odu mature stage a from 9 years ekon ade a wo say nunum ni akakadu onya any complications da e wa wom nunum ni akakadu very good but anyway adoni na to egu ya don nyina to egu ana yanka sakura bibi esi efie mpo ayenye many sister bi di nkomo also 35 years ono time a odin sa bentu aka eka ne to ne kwala bi no sir very good onim say the it is 7 years 7 years and na owo odin say ne ma me sana calculate and 35 years onsa daw very dangerous sister very dangerous now they say when black African woman no suffer complications under the abdomen menstrual irregularities not the same. How should somebody become a calendar in their own area? It wasn't like that. Emma, mimi beto se na ma be wo a obu a no wa be o si abo we drum I want the kitchen na wo na ba no wa wo wo memre me question ma kwa mi bisa obeko north no ye wa kura bi afrisa kura na se e ba tamale kuro mu no be 400 kilometers and 400 miles untumi ma hospital ni ohwi ni o sankrofo na okuro mu no unti so obi ko wawu awo mo wu nya eni ho sa okọ wu no wanya ne ba mimi question mi bisa say sa ho no divine hand being the protecting wo and oba kumasi na akra so a divine hand being a protecting because at that time no they were by nature giving respect to God. They are by nature niama abode ekura anyankopɔ de amaye no wɔn respect sa niama no di nyansa respect ye de e ma kedi ampon ade yen so no ya find your own way and ye memene niama bi abayo wasi so sabe hwa wunim enka dwoma ye nyaabo adwoma nti o ma mi timi so ne bansa de ne ko doctor so ohun pone pane ye na me don dodo so obe wie school ama mi nti no o de on ko mema ndi no family planning mema ndi no o de me stopping on stopping to dem mema ndi no na so me bono dan ti bone pane ye no eti akola ho ko school apo sa ne ye ma no obenyini no sister na wo no kra emba biem pia ne ma bi hyehyɛ ho so the best thing kedwama ne yanga abo sister who do 25 years aware I want beba but in this case 9 years or girl or boy girl be or secondary school ni girl na me ne bonkomo o se ne boys in 17 o se me fa ne 17 9 years boys in kwa na akwala onu ko secondary school boys in 17 wo ba ware na wie no sabio be ma ba ko e be so no enso no that is it the woman who so it won't go me man no dodo na ho bie se bon ho so nkom na no ho bie very good wow e mo bie na sister me ma secret ba ko oba bie ne ho bie too much sin be ma no unim be ma no ene ne yes sex so the extra force and so na ne feeling na yeden aba wo be ma no wo breaki wo benya stroke ayo ade ba ko no ate ade ba ko pe no sex and enjoyment yeah the man feel okay good exercise so far to give us strength but the next thing just say we need to great gift me more education yes brother sister who nim na say want me wu ba mesre wa for need to great gift herbal clinic and laboratory services ya be shama Dr. Gabi chi amia wa bia wo yase Dr. Gabi ene wanche tie for Dr. Gabi kube this week fasa na wasanso anu numbi ebe ye amani me ma kra de me ma ne produce of sperm more sure and I be ma say we say dey so onko off that eti wonu bi na wo sabi ai kumasi anum ya so e wo ship school junction barekese kwanso ena nkrapumpuni mantam nso ye wo new achimota petroleum bungalow so obi besa so on sado aye de dadwene best producer na de wo hwe a asana ye de me so ye numbers no
Dr. Grace body there na do the card and then obi ayemre boga ayemre wo studio ha me pa cho 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0242 72 52 74 0242 72 52 74 0244 126 123 0244 126 123 the chat wire 0246 518 003 yesha adwuma se free dwada kwesi ada yento ayarasa bia no anopa na otwe kwesi anwumre nonum obi bia amra na ayarasa papa fie any Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services yeto nsafo bia emi no nhira won so okay ebesen hia bia minimum na wi ahia so emma me pa say Charistic Ventures ya desire mission in G capsules sabada uruma no be enemu sa ya de betu adwane akọ wo de mission benum capsules no Zahara man capsules bebo yi wa hobby e wo sisimu afri mu ma be ma boatwuma hindi e ba mission malaria fever typhoid diabetes ebalaso blood pressure no Dr. Amwenre obi bia da wanu bia so bia hwedi ho adanse etisi de kwa abrochi memu eni o kan shi heba pharmacy chemical shop munya na bomodi na fe Dr. 0246 34 83 34 0246 34 Nema wonsa enka Dr. Amwa enopai bi Dawood Eba Hospital ya de Dawood 360 capsules aba ene Dawood ointment ne de esisi ya de ania hututu ntu unum capsules na the ointment na twitwi fa kwa ya Dawood Eba Mr. Stashwini na drono etu malaria fever typhoid ne diabetes ase baby eto onro bia ubenya bia to friend Dr. Dawood I was 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dr. Mensa Bar Clinic Dr. Mensa Bar Clinic ewo kotwi wani Guinness Depot no ene hwe ne mu yade ben ya yade hamasa na Dr. Mensa ntumi fentu ase wona wakọ Dr. Mensa kachi ne wodi adanse ase stroke hepatitis hypertension awo asthma enemu sa yade prostate diabetes is yade menstrual disorders kidney ne problems aka yade bibidro esenyina no Dr. Mensa de sa Saman correct member ba pada no dia refrain wa refrain dia pa wo ba ekosko hu ade no mani bi Fred Doctor was 027 11 73 551 027 11 73 551 Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Wofi ene ho eno nti se nei awon wa yade a edi ama wa afo bi ababia mecha wonom eya Dr. Mafo maso na hwed maginedi se apepepe so na se wo ba entumi enante a little kwaku dia dance ya doctor ena man nei little kwaku atumi ya so demo no otumi nante aba kakra ni wate agina doctor wa to so so ate bisa ba se wo ben private school no friend no I was 0244 41 10 Jai Travel and Tour ma Jai Travel and Tour de almost say omo frefre o peso to kwan London US hin fa ba bia peso ko bia eno om ko din kita ho eni Jai for me din kita ho ye wo Kumasi stress so high tension and cry is Legon but mo dia na fre Jai no onye wakwantu ho adwuma nyina ma wo 0249 198 615 Richmond Herbal Center Richmond ekuya fonku ni ekuya for seminar ni edi abanu o mesewu adanya so de mu ye adwumaden ye mu amode ni ekuya for seminar ne fadwade yo wo wi ana wodi nko no so asrasra ebema wanwode mboro so nko ni sa seminar we wo a wo so bi hweda ene dai ko ne kope bi to mese Richmond Herbal Center ekuya fonku ni ekuya for seminar ye wonders e woni padua mu wo benye bi Samdora Herbal Center Herbal Center Blessed Eba ni nyina e wo KO Jeff Eba Mankasi Paulina Esapon fi Eba Korongo bra kuma FM ase askwa ye ne mo hwe ne mu benye bi anasa ko Angel FM free Richmond e was 0249 18 68 45 0249 18 68 45 na ene Richmond Herbal Center ni komo ye piwak naturally 3P garlic mesaba ya the one garlic and a one garlic a kabomu
eye adwuma wo nipadua no emu enei wo pressure wo sugar wo fichi kromu wo prostate no wo fuaye kapo no eye 3p wo benya bidane ba Mr. Colonel Capitan ene Angela Frepi work I was 0248 0248 the womb and penis repair and once na make cancer way and no eye just a doctor ni mono no ni wate se bra eya wo awo na wo pe Mr. Wada ni what you ni what Dr. ni monti bonini eni wiase Dr. ni mo wo kumasi atosu monako junction wonne adansi rubber hwe ni mo fra Dr. ni mo e wo 0244 08 na ene Dr. ni mo eni komo sisi na awode wo pa doctor ho na me ni ba bi a wo kwafa bi na na ye bi honhom nsem nyina na se fa bedan no ana eduabo honhom yade fa bedan no obi do ka no peso obetua na ye bi e wo kumasi agona samansi ye bi junction Fenana I was 0243 0243 45 na ene na ye bi ene nkomo na emom no rocker yen ena eye ye de pakum capsules abedum Ghana mema banunum bi eye pakum Jenker 4422 ema esiesi wakoso kumanum sa pepepe so ena vent capsules etu dun so twemu ya de bia mefagen opeso ho ye de ano no mefagen na bibia ebekoso e de ma from rocker was 0248 0248 Keba Complex Limited yen ena yes bra that complex about na unim dank say baby ya won kra de chese pechi number 2 heya pechi number 2 heya na ye be City Life Hybrid School no say we wo jo so twem ya de oba be ma nsuogu wo be ma ohwa no mu de produce we no ma oba nyi nsai no Akoma FM 87.9 Kumasi. Ana mi o so testi okra so me pa cho bo ma dia na bra wo problem e wo ho ya wo ewom wo nante na wo o sina no ka bo ho pe na wu ade nso senta mo wo pe e pa cho syphilis and that's chlamydia gonorrhea and I say enemu san ya dia ka no dank eba complex no method ye from ya de dan fight to eba mesa bakoko to ase dan pro eba mesa sisi ya de dank astro eba mesa hotutuo no bi and dan gastro eba mesa so o ya from sanfru one no be friend 0266 0266 59 30 0266 59 30 you scam and kwala se da Akoma FM wanko onko ye adwuma no enye scam and kwala no wanko ntoni bebi o hye no timi ko ye adwuma amafo timi busa se mitimi busa se ntimi mai papa wo so wo pa ni ko ni wo ye adwuma 1000 kura kakra ni tususu akoreji ejemi Ghana ka koreji san chip sadada me pa twa number ni o winye scan wa sene ma busa ni sesa da prokurempo wa frank kwala no da wan fro mu kurempo nti da kura mtoa ma ko na me hwa awonkyere de wi si kwan de na ano ode abaya nso wachina nsusu kan bia ya na ni woni ndam sa me nkwa ma lo de ntimi bia na ekina nko obi akwasa me ba no ntimi toa no se da bi e wasa me man kwala ni ntafo no ko na busuafo ho kakra me nyi bia no bia ye de bia no mo ma hwo ni sku aye de ya man fisa ka na odusua ni ko ye musu mi niska na kwakọ fo obi so won kyere nkwala na ade ena me sesa ade me sika da na kanso me kwaku yini nyina de agya nkwala no kwaya ma makọ ada nkwala no fure ka akọ ye be me wotu wonnim da nkwala no fa ka ko sire wan fre woni ma nchen wo bisa ena nkwala no mete so mu ko sire ena nkwala mete so mu ko sire okobisa na dan fu bi won se ahan meni wom kura na call meni wom kura na fure ka akọ ye adentina wontimi frame bisa se na adentina nkwala no ko sire ana nkwala no wachi pa na mo na ba adentina wontimi bisa wom wona na nchen bisa no se na adentina metesa me manu ko siri no metesa me manu ko siri adentina wo mo ko no mo na mane no problem na no fam ni ahoche ni ntiri won me ba na mane wan hwa kuro mpo di obaka na ba mama ko makura ya me ya ha ntime men catch nchire no
ɛna me sika ɛwɔ me ho ne mkɔgyi yɛ no de atotɔ nkwala no ntaade ne ɔmu sukuu busi ni kɔ ne nsɛm kɔ ne mɛtumi atɔ bi kura no wɔ nso stay kurompo no ntɔ wie ɛna nkwala no kɔɔyɛ da kurompo wɔn da nso da yɛ kurompo kasa me mɛn wosusu edu anadwo wotu punu wodidi a wado dwena wɔ ma wo kura sɛ enya kurompo daakye me bra na me da wɔn nkwala no ba hyɛ mo ntewu de ma me nka nkwala no da wɔn fi nkwala no nti di aya na ɛyɛ me yɛ so wɔ ne nam nkyɛn bisa sɛ me ma yɛ so mo ko me ma yɛ so mo ko na no abaya no kwa test no message sɛ enko ekuya Akoma FM 87.9 Kumasi akani asam no dia na wodwene fa ho 0322498035 0322498036 0322498037 Maa Akos, I keep watching your program always and I have realized that you speak the truth. In fact, your program is the best of all. You are really a church. May the good Lord give you strength to accomplish your mission. Truly, you are the best. You also have the best team that you are working with. Within baby are free. A jump up, brother. Yeah, but we don't know what we can do for Dina. No, but Nana, I'm so but about you, yes, the best year. The bar, if you do the business, I think better in your car. Well, it didn't allow us. Yes, my way of paying less, I could better than any sort of paying more. If you can tell you, if you are committed by a new one, we're not the mechanic in the paying. All the now, but you never could be out. Also, so now we could fix the idea. Yeah, what you yeah, I say a champion within the baby are free. Ma, Pacho, your friend in Manadi, I said, Ma, and that day, last summer we can't and son, I was tattoo program. My name is Christopher, who saw them or Bompaya, yes, some and so we be fear or Bonsami human one who could so more yet. Not why any Bonsamino. Into my one of the near Japan, our deal with Ama or Bawia what you want. Ma, Bema, many bed jail or Bahopa or Bema or Banfa won't come Bema one in the tea. Bema no way no quaffle or Ban one yet. Or Ban one yet. Bema nothing to okay, you're so a ban, I am correct. You will see, kill for mammy, yes, sir. Into about no two women. I want to hear M1, ma, Medati. So, Madam, Papa, we didn't be a free. You, Marco Medati, baby, Lidiane and Nisika branch and Casafia to Esra this side. And Marco, that's me a Juma Obo. Catra American say, Rema Meno, on so our Quack, we take us any BDM. Now, Marco. So no obani se ne bia no wato didia ene ebe ma ne dia ni onimi bi asema ni tie ya makoma etikura no so se ne dia ni dia wato adi nti be ma ne so no onto ne dia fa no fa nkola ne dia nto na ko mema mu nka se woni be ma na ye be ma ne so ne oba no na ye na oba na to ne dia di nti e won mo hwe na mo nka ni eta na ma me nya eda ni bia ebe mi ja papa fa won ta boni ni da sinako that's within the baby are free. Imagine South African voting. Imagine. Imagine na nyope ya nyewe nyampe. Ebi pa chawa nsan wo manya. Wo de ya mi le wadom. Oso nkwa abonten. Ye na sede man no nka wo nkwa wo se mpe. Na ko ma no da wo pe ni kunse ni tie na be ya. Samo pa ni first school ka kan wo mun kan mun shen kola no. Ebasi. Na me ensha within the baby are free. Nini aba ko ti aba baby. Ofa kwata papa. Nini aba masowa santima pon ko fi atie na kan ko. Nini aba ma me man wo be jofo ni na mo ni aduma na me fa ko yen so na me tia ko fi atie na na me bra ba ko fe ni kukuku ti o papa ma me tia no fa. Nini aba ma me ka ti me tia ma ni binum. Enye se bia nini aba yo benchi. We di boni bia na wa bana che so aba be kama wo. Nini aba kra no, nini aba mi di say ko amakura kan bi say ka faso of so. Ni nyanya abrabo wo nyina ti fe. Ya wa ba be tresi de wa wo ye. Enti be me ka wo ye wa se de ma ka be me nya do ko fa wo be me bi wo be di no ni na tena. Fi se wa na mo tu no abrabo enenti. Nini aba bi sa wo say wo be wa di wo si ni wa di wo so ne be ma na tie.
What the Berman says to me, Walibi, no Walibi on the Berman channel. I said, I bet all catch me abano. It's a shame your man won't throw only two Papa, and yes, the Outdoor Sambaya, who can work with him. Now, what Barbara, them are made a show more about the Guao, not a Japadia, Senator Guao, I'm a Sakadi. Then you have a whole course, I'm ready, what in the year, so what Yasia, the minister, what you did in you, without me, Papa. That's of a question. Maa Akos papa bi. Ni abema na ja papa bi. Papa to susuje enfana be jafo se Ibrahim. Kaje mama ti ase bi si chia no fa na e be kasa we chiro. Mi cham so for me di foju the Lion Church. See if you are afraid you are the family center so be atuma on ko kan yen class. Maa Akos ya. So you next time na kaje so for si an ko pe gbe ni yasia. Awari enu ko yen se rozubi. Kamisia wa Sebian Camilla and Kadia so maybe as an answer going to me because and then I couldn't patch a COVID. The man said, that's a pan or the Tima, Akoba Pojai. So now I did Kodia, I bet Yama, the back of the Sabamwa. The man was a young two. That's right, so we should penny Kuma. Otherwise, she said, "I'm not watching, so I'm not everything can make that you know about Kumas and come on. But what you say, Samuel says, the Jana to a man also, some are missing there to do. What you say, Akoma, better say, Mark, say. So now, man, the customer between a couple more. One year no map from one, but that's it. Let us say, we didn't be afraid. Oh, me. Akoma Mami, ayé abẹ́mà kọjú tukuni àtúnṣe láti ẹ̀mpàdà àpàlẹ́yẹ ọ̀gbọ́ àwọ̀dà ìbẹ́gbẹ́ ìtúró gbẹ́gbẹ́ ìtúró nti ẹ̀nà màmí ẹ̀fọ́ ní happy birthday ọ̀gbọ́ àtúnṣe dòkú ìyàmà mi kakra mọ̀ ọ́kàn ṣe ilé ní abàá mi ẹ̀mìrẹ́ ni wọ́n ṣe mẹsì wọ̀ bá ṣe ó bú bẹ́ẹ̀mà bẹ́ẹ̀dẹ́ yìí nígbà bí ẹ̀mà kẹsẹ̀ ṣe ń wọ́n ṣe ọ̀bá ó ń mú ní kùnú bẹ́ẹ̀mà ọ̀nà ọ̀dà sábìyẹ máa mú ṣe because ẹ̀yà dúró bí ẹ̀yẹ mẹ́mọ̀ náà ẹ̀yẹ yẹ point ọba sọ ọdọ òkú ó bí ọ̀fun wọn ṣe lórí bí ẹ̀kú ọ̀dọ́ jọ bíbí òkú bí i ọ̀bẹ yẹn mọ̀ báyìí wọ́n mìíràn small prayer wọ́n mú náà ọ̀yọ́ ọba òkú ní àwọn tí ẹni ikú yẹn ṣe ó kẹ́kẹ́ tí ó kú hàn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀bẹ̀ dọ̀ bìrọ̀ ọ̀fun wọn ṣe nàkàrà. mẹ́rẹ́ ṣe ní ẹ̀fọ́ di ẹ̀ka tó di ẹ̀ka fẹ́fẹ́. àkọsí apápẹ́ bi. ẹ̀mí ni ẹ̀bẹ̀ máa ẹni ilé ni e. ẹni ẹtí múnú lamentia prọfẹtọ lamentia ma òfin former president national nínú akọsí a yẹn ní àwọn ọmọ àná bẹ́ẹ̀ sì yẹ maame a náà mo tún awadeɛ ahyehyɛ no náà mo gu bɛrima wò wọ́n mu bɛrima awadeɛ ntumi nkyɛn wɔ hɔ osom na mo nyɛ japadeɛ no ara nti ohun de bɛrima no wɔ japadeɛ kakraa bi a ɛwɔ tiatia ne kɔn so ɔsa ɔyima awadeɛ no wɔ ne mo nyam tena japadeɛ no o ɛti ɛyɛ a mo mu mɛrima wɔ si bɛrima na ɛsɛ ɔdɔ ɔbaa o abɛ ɔbaa wayɛ deɛ wɔdu bɛrima ɔbaa nɔ bɛrima ɛti ɛsrɛ mo ebuo hia ebu mɛkyerɛ wɔn bu bɛrima no na bɛrima nso yɛ deɛ wɔdɔ o na ama sosoma na awie sɛ yɛ ɛmu gya sɛ biaa wɔn de kɔn kɔka ne bɛrima ɛfu sɛbi wɔn fa nkɔ yi yɛn a mo nyɛ sa yɛn mi ama yɛ fam sɔw yɛ maame no mo yɛn mi ama no mo no ɛndi biaa no mo mu yɛ yi tutu yɛ nia ɛnyɛ koraa na ne gya yɛte ho saa ne yɛ de ahwɛ nkɔlaa yɛ saa mi na yɛ maame no mo yɛ yɛ a wɔn de hwɛ nkɔlaa na ɛnna mo nyinaa mo aba ɛsrɛ mo mi ni aba maame nko. yɛda ase papaapa ha na mmerɛ bɛ meyɛ kwa meyɛde dwumadie no nyinaa ɛbɛsɛ me din ɛde Maa Akos menim sɛ nnɛ dwumadie woyɛ ɔbaa na wote baabi a woasua mu adeɛ bɛrima wɔn nso wasua mu adeɛ yɛnsua adeɛ ne saa na yɛmfa mmoa ɛma yɛ fie ɛnyɛ negye na ɛnyɛ nika nyame ɛyɛ adom a ɛdwoada yɛbɛsan de akoma mu nsɛm dwumadie asan abrɛ mu baabi a mowɔ bi a monkɔ so a na montaa yɛakyi na monka yɛn ho na program yi ne station ɛmɛyɛ household name ɛwɔ Ashanti region yɛbɛsan ahyɛ bio saa berɛ deɛ Akoma sports ɛna ɛtoa so. Akoma FM 87.9 Kumasi. This Akoma dance na yet mediatina all day. This Akoma dance na yet mediatina all day. Akoma edio, Akoma edio, Akoma edio all day. Ni ebe me de yetin.
ejo, akoma ejo, akoma ejo, niye brame de tempa. Eko brebe den ko sivi, oh how brebe den ko sivi. Ayaka brebe den ko sivi, oh ham brebe den ko sivi. Isakoma edansiam na yet midiatina all day. Isakoma edansiam na yet midiatina all day. Akoma ejo, akoma ejo. Bila Yesu, tadani na